Silas. On the suit and Ashila rather. Silla. Okay. There we are Mikati. Radin Shilom on your Kasomo Fidida. Just as I mentioned, yeah, Geneso. I was watching. Sheila, I then now can Sheila. Sheila. Only at the born. Sheila. Okay, I'm catching. Or down for the down way. Yo. I'm catching at the born. Okay, a jabba a ton fried rice was Santimampong. On it, Nimia Chaka. Ene merega omo papa pani se kwadwo ofri toy na memne dano na benim adagye ni ho ayi no koso kama ekobo no nsiem ho no na nsuo no yese to na so na nyame ama ne nsaso awie anonti anwafo amobo omudi nso omde na ase kese rempempa jaba se ode na ase ma obibia se omobija no ma ne kura ne papa pani se kwadwo achi kura Asem ketwa na yini kama mikobe ni debi nansen miko yi ampese me ho ha me anti na mashata de ene na yini koye kama na no ma wahye sa papa ya mekan free fakatachie okay ne yonko brebo pa yani ya mampani a wanya ne ba bi ko ne yonko brebo pa na danfo pa ene wa koto no ho akotono Santifu Jide say Asama de your mind there and wakotono koto every ho fine na emaire was here mo che baire na ebu maire no na ebu na unhu do wani kuhwe hu maire ni bi na ne wani ye odan entime nya mehwe puna da ba ko nyina wom da be se na free jo awale o na da na woka awale wa prate wanya no kani okay wanya no kani na free ashtown odurefo uchumuta odurefo no na free what thing wawale voso no ma bi ko ne na ba ye form ne na ba ye form paso ne na ba ye form paso ochumutan wa hwe kura ba ye 5 before 5 de na je bibi na bibi na si bibi nso nyansi na se de na o voso eno ma bi hadwen kakra ye maamenom enua manom ni enua memanom fosho bi de mani ahwade bi na no ma bi ko ye besre kromu a wo a se binyame ato mo nsem sanka omu tie ye nyina nyame nko amadwen omu tie ya adwen pa nka beboa enye kuma senko ka ba bia Ghana ha hwe trotrofo hwe passengers for mene ya kasi omu twa omu mene ofosu anya sekan ofosu ye besre saagi no adwen nam se emma ye nwan masikafo trim hwe se ye bedi bronye anansuo tutoi hwe ye nwan mo manafo bitimi fafo frikeje tia ahokyira ba ebese kokron no ka na nkasa trotro na ekoho but omu twa ye mene se wudru magazine no no wasiu swame usi foma no asapai ofoso na nka mesire kromu asikafo sabe omo ya ka adwuma ene ye mampanimfo omo pre akonwan yewura bawomia ene ya papa mahama ene ya papa cheda omo wosu nyina omo banyanya memma omo kwanya na obi oba bedi su bia ne kromu asikafo ya omo delicacy ka mesire se enka basisi ya wo Korea fo ye ne ade China fo yi komu nko kra bimra no mo fo mo pictures ento ho na nya trotro wo kromu na fe trotro fo wo kromu a komani wu na ni pa bre ene omo metifo na ni pa bre ofoso onfro sa basi wei emma de wo twa ticket nkasa mfo nkyere wo da na so ofro trotro a na meti ni deep ani mo ata sa de no de kwaku ekoso okuri aba abra uko UK omulodu sope ofoso uko UK kwa ye nyina ya koso asabe ya ni gye ni ade omotete yen uko abases ana omodi ya adwuma okromo eba ne sen ana kromo abases wo ya hanom kakra bi ya kanya trotro ntiama metifo ne driverfo dwesam ne ade omu kasete eba ne kwa ku se no unim adrobafo a trotro omu no ma metifo no sese no
the omaye ne say anopom be start ka na kwa adwuma na droba na ka chiro say ebi enne no obema me 5 million 5 million titi sika no cha intimate no sika de be ma droba no inti no ye pon se mate ni benya mfa so ayo no anasem eno na akofa sa enti da so be traka no otwa wa be ni bre ti ye be sere Oforisuo se o papa yi eja wiase meboa ye be sere so tie ni anka me se enyo no asem wiase oye nipa se enko mo nka o e mu ni ade mu nyina nko mo nka basisi bi mra na nko mo do mo fo mo pictures ntoto ano mo ko petuto no mo fa nya djuma trotro sambe ahanka kwan so be ye 6 na nka da so tano so be 6 na da so na nka ye fa nya djuma nka so mo fa nchew na nko mo ntwetwa Oforisuo ka meti fo bi bebuade bebuade Oforisuo emu oya na afesu train na omo so omo ye no train no omo nko so nye train no na bua nipa Oforisuo oh yeah train ya bua nipa uko advanced country bia na advance bia train ya adwuma na omo nya sa de na trotro ne ade na akoya kitikiti ne wo dipa ni motam obie gate ya na ne nsai huo so moto mu ni seat wa ton enti wa wote wono na wode na moto mu hwiam uko kanso aye Aboagye bidi Asem basi ebi ye basa brosai uko Britain na de to aso 3 ebi to aso 2 ebi so etietia nanka edura numre se nanka atwi nipa kwa no pa na atwi nipa ba nanka o mahu sebe nipa so mfa so okay the nation sanka asem we no kumase mountain so adroba fon lodu sope ya na abreko ahmete woni kwan ko kase komfo se ko ya o masi sika nya kwan so sika so de obi asi kwan so se wo pa o ne kwan bi o be fa so na ne nsa beka se ya ma mpanifo be pa ko ne adie no o mo de o mo nya wie ya ne e pe o ma anye ti trotro driver so fawa onu so be dada nya onu so pen onu onye de onye ndi wi asese nyine sesan ya adwuna we ni kwan se nka hakura ne yetena ka firi se anka panyi na ye nhyehyeye ne da ho dada oni asese okutuka bi akwotre ne obagye bibia ye process bia o card kura wo no ya tisi dada ndu fra bia besi bia wasiko ya build Ghana ato dada besi nne trotro na agi kuru ya boso ndi traffic bebrebe ekoso nyina ye noa ga ban bus no nim se ba ku betwam a sei ne beba nti ukọ adwuma na abefa so amia time say wo se ugina ho di traffic nyina nka afiri kuro nim ndi awrade asem so man kwasiafo amu ni tiri mu wani mu huna de mu waso mu nti asem ndi menya basa mekra me bi ko no so ko fa agusua bi ndi aban na ebu a ono so mu bi no onko ne oton na mu bu kuro na yetim obi ebu obi ndi na am favor wa na ye how man we favor wa o konko wanim ntino ye galamse nyina asema yesi yemre nsu sei obi nsusu fi akora bi kofiri kwamu bi akọ galamse site akoye ya dane na busua omote so se wo boso se yengunu a na omo so yem ye omo ya nti yempanimfo na emo omo ni mmra won ho so na omo mo brasa mpanimfo ya do omo atoto ne ma no na omo nyini hunu se awurade ni position de mo do bebu omo aten di ne se fata no omo hwe na omo nye na kuro no de ugya se nipa individual yenya yaw enye ha na coronavirus bayi na obi ton gele 7 days na fe dom de 50 days gele ni e de 7 days say no do 50 days akwa bana na eton nti obi ahu na ho kira obese omie ni nua hye ho na otimi kokọ nanim edimi de no awato ne ka na me nkase afiri se komazi hogobu sasesi ai na de na ye fa ni free na wo center boat bi bu akoya 2.5 no e no goduru aye jo 7 million jo 10 million ye jo 1005 from 2.5 do 1005 there's what the car ni be si kwa so officer started we na be me na nya se scanner to na ne car na nka vitama onye dai ndi efiri soro nyomo ye ni yantoto ni yemamu border bibia anya yi na Togo ye Togo free border ye omunya ka free san ntokwa we omutena sekumbi ene yema na efo do mekun ntokwa na anu ko di tibra de tintintie ni omde nam nyina hyem di ama kama udi akodi vuar mu nyina o timse pesos na de ato acheke bim na udi ye kura ya timu di kokwa ya toto no kwan wa na efo ene ya buru kura ne ugoto bia de 5 cedi 10 cedi ade afia bi ono azu nim se okofa de man metem miensa ede entia ka sika ni mu ato donzo bo betum ndi ehia ban asabe tafracho wo tire no odwini nyame adwene na obo ade na afre no mbetoto niema makuro ni fa ntoma bevra yeza ade yawo me toka na me yebi me ko ejoso pa me ka to se Messi wa Greek ye friend say tek ma sa lo du flo ko
o se bitimi yesa bibi ni be na guru maybe atimi dan yesa kwago bibi ni be ko so ya charge bomu e bitimi yesa ya kai me ko jo so na so ba gem 100 na se mfi say nsuo ba na se nsuo makra na metua eno mom ye better than say ukoyi egu ha anopa be hu sabe hu nya za be fa me firi bebia mo e de mba krom edu anumre de a na obeyi masi baabi ene kabwo ne preko na menko ya na say onye omu nyina na yisi baabi obi nso ko oba dodo na obi nso first grade di na o be yisi apa dabi kwakwe asema ya ka no dodo na de ya ka no sabe dodo na asem na ya ka o edru de abrahu wom kra ne say mu amoteka mu akebi kra mo kokronom no oduru nom hotel ya ya no o say hayi bisi wai mashi wo mun si ya kronom na no ni made be omoye maame abru ebe mso prepare na onya aye ana omo onim se bia mo de na ekote se de ayabayi mo location bayi muduru an man mo yi o mashi maame abru wai esi fompe ana omo san pai be bia maame no okono ebe na maame na sa na chi ye twa fa no so ana omo ho den na omo gina fom no efu ye na maame aka wo nene mo kan preko abru ese ko twa preko tra kai mo ko no ya bro no ya ongo me kan preko ya me abro bi na to bro to hina za to ma ba ja no kwakwe de ye ka no ba bi e wo ye ka no ye tufu se benka e ba ne sanke ye pe na nipa hwe wo mo ye tesoro a wo nam kwan ho ko wo beka so obi ko ni fie wo obu abebi ofie obi free tech ofuru krom ana wa fa fom sa ye ko abrakas na ma ye besre se ye ne sa dia enka mo ye obi a de kwaku ka dia ekwa be ne ya adwen because no kotos papers no se be atum nenso ekwa bi ho ye ka ne se chewe se kromo omo asabi nyame ato omo nsam no e omo kaka sisika omo nsam enye me tete ya bi o so omo tima ye sa ke bebo ya maame nom okay eti yan kantra droba fo ni omo meti fo no se eduru baabi asika pe no ye bobo ano enye nenko ade ene atwitwa mene ni sedi obesi akomia obi ene be mo ye yiu ene to omo hwe no omo sesa wo mo ho se ye kronom na wo kwa ludu kronom street do besi kwa so besi ya na anu ya okay na enkonko ba se na anu ya okay na ni engine no na ye 25 million no okay na ni engine ye 25 million no ese na anu ya ko mo je ozai twitwiri di dinga we ye uber car na atimu bi betena ma unsi ne kwam sa mo nso so na enso engine ye okay na futu semo ye de ebra no e tietia ebra ye bitie ye adwini kumase ho na ya adwene Ghana ho eno ti na yedware ba adwuma ye bua nipa no nipa ho adwuma so na ye yi adobafo no monti no mti na so pam eno mo metifo no ehye ye bi o mo de aba o mo adwuma no na ma ni bene ya bam sa ya na mo kwa fofo na me akoso je wa ko Dubai ko tade na traffic ni nti ye fa trotro ni bi wo ye ni mo ha na ye koye na ye koye na ye ba no MTN runabout ho no na so amefo ne macrofo mo wo kwan yi so no ma bodom pimbo nti kan ne efri your friend is so am runabout ye betwa that runabout na from race course ba no na so mo so hia no enipa na me se akoso ya de e be de je se ye ko hobi na eje ko ye ka bia afi da o se 44 Nom Hotel. Befa 4435. It's a 3 cities. 3 cities, 50 pesos. And I watch about offer 44. No club be share. Go for a penina na abo things a share na chi. You register the 3 me boa. 3 the mo be na gi kinkenya. Senka accident bi si ya enka no ano. Krobeni. Okay, ya mo fati mo den ya adwuma mpesi kasa. Okay, na futu semo ya de ebra wo no wayi miamma. Na futu semo a eba no wayi miamma. Na sa nwumtuni bi na menim ne din. Sa nwumom ta abo na yi asepa. Orafo duru ba bi no me no na nam. Me no na bokus ya tafre. Me no na konna krana. Saya ka danfo yonko pa dia. Na mframa emfam. Nanso so no odofo eduru ba bi no. Uyi me baako ede mame.
orofo se ukotwe no mukura ansa na Yesu Kristo obehuna mane na ye betwenefo manfo tetentaso gunu ne so na ye twa ne maka no mpiri no dasani ne yi no maye ansa na papa wo ebewu agi nipa kwa wa asendua ne so no abrante bia ye frɛ no Judas na nadamfo pa ne Yesu Kristo na nso so sikasem oyine mai orofo me no ne bokosu atafro na nso enne wayi mase atwede enne wa mama tia hwe ama machi nyina ye mfuturu akoye nim guase ama me na me no na akro na nso so ne koduru baabi no o ma manfo hu se me kura me nyobia orofo se eduru baabi no na me ne wankasa na ekọ na eba me ne ana katiri musam masuma sem bebre wankasa na oninim efrise ma asem bia na misusu ho ade kirewo nanso na die bai na akwakosie abrantia no wade wo ba no no ne na ekọ no ne no eba wono no ana dasode nanso so eduru baabi no woyi no man ekọ ware boga abra nisika sem wo se enye ma me papa eduru baabi a saafo yom beyi wa man enne mafutu sem a mede ema wo ankasa wasuanhunu we mu ne se eduru baabi a wo ankasa so otiminya tamfo eduru baabi a we need the support from your enemies enunti obi obe na adwene se wo yi wama obi obe se wo te obototo ama uzika fifira gro obi a waye na adwene se ode anim guase bedware wo no sa nipa no na wo ya akoye otamfo kwa bi so enunti ena futu se mu amede ma menwana mu a ekwai bi so obi ayi na ma ama na dwuma abono ekwai bi so na yira yi na ma ama wade na gu ama na yesre no ekwai bi so yayi na ma ama kwantam ho no afei obu ede ma no nyina kura eso ate no ena me ka che ne se omana komantu omana bamumu eduru babia you need the support from your enemies enu to obi bia na nwumire yakoka ne wasem baabie obi na nwumire ne yonko pa ayi no ama obi na nwumire ni kunu ne yire ayi na ma won kana kuma emfanto ne yem eduru baabi a ose basa se bia masa akura no enka enye orofo eduru baabi yi wo ma wa adwuma mu wa yi wadie no ekwan bi akrupo twedi ampon basa yi adom body ma wo no echen baabi yi wadie no eduru baabi wo dofo bia wo yi wo ma ye no ama na ye sere wo no ujaya wade no koye no oba ukosia no no wono ene osasoboafo ene ono na ama wonsa etumi ko wano eno te na asema ya ka chi odede bi ni se yidi obi betumi ayiwa ma ebema nim guase adwadewo ebema amanfo asrewo nanso na anwumire ma asema me ka chi on se eduru babia me wobamu mu eduru babia bo ho so hye ho so anim guase no de beba nanso so no se oweta so na obo ho so a o se nyankopɔ yu firi futrum na odu sima poma so enenti obi ayi no ama na ni da so asa obi ayi na ma ama na dwuma abono na wade abono empo wontumi nkɔ na waba de obedie kura gese wosere no won kana komanto ne yam hyebre sesafo ani awurade the second chance nyamedom boa no a na se otumi eko nkankoden e de kɔ nanimu a eyedan a nyankopɔ bi hyira no obeyi na firi futurum na wode wasi mapoma so e wanim guasie mu eye me modofo pa sɛ Yaw Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo omona samoa Oforisuo da se dedika yan sanche yetifo ne yahwefo na mamen so nche agase bi na hwe awa yeme agase me chi ojo so am check kedu gas papa fie Mr. Saka frewa wonfa bibia wo bia so atu kwanso ameyehu emu de be Oforisuo
Oyi miama amenchia odifo Samuel. Odifo Samuel amenchia bebe obia. Oyi miama. Akaza we de ofuso bema. O se Yesu Kristo no na suafo na no mugidie pa o. Patu hui. Sesa na sesesi. Na wa wani tuase aba ho na wani wodi wani ekowo na nye so easy. Ndi nipa bebre ji omo ho achinye me woboa ensisa da. Osa akukọ mo prince akura na wayimi ama. Na now say na me hwa na buzaza. Ebra no mo kwachi Yesu Kristo no. Na wo mo ana mo asarando no ho na bebre kutanse kan na ade. Ba edru ba bi no. Edru ba bi omo Judas be fena no. Senka me no mienu anke bo ne minim. Si emprema on fena no da me emfa ne nkoda. Vozo ade ya pa se wo gidi wo bim. Na kodu critical point bi. Na nipa ni momo e da yi wapie. Ne papa mo asem na make anya ne bonim. Akwa bi okọwi ade no de meka free abonte baye papa me so nkofo bi ta me so muduru ha makofo mo ade menka. Papa nje mate. Otoa na nkofo ni beduro. Oso papa mpacho ye hwe oba be ma no osia wa be wura ajisi ha. Eno sanya no bi na meka because o wakofo bi ade na nani aye ne ya. Nti eno no papa na ebebusa so aye bone ana so aye papa. Pofosu obi adwene ne yere ho. Obi dwene ne kunu ho. Fosu bema eno kwaje bank besia. Sakusu aje. Ne fashe udwai mu. Na nkola ni nti da chinti. Fosu ko dum pempen so bi a oba ni ani tuase ni kunu na ma edai ono na ma ni kunu kwaje sa sika no ene de sa dipa na tum okọ ho ba akụkọ ho mienu no wansi obiem asan wale be ma foforo wasa kofo oba foforo cut both side fosu tu me bia yima bi ho obi yuma ano ode yon Yesu ya na meka na etwa se eba na meme no mienu asetre ma yete yi ofosu ede na baba pa asa me no mienu na manya bone kwa so na me de papa na ede no nam na bedru baabi no ofosu wayi miama bo wani a kire obi na yede meko ofosu de na baba sasa be mpradwasa mi tu kwan na me ba ya me ne mo trase boko asumdue kwa so ya didi ya bibi awie no ofosu meko na me brother ho se me mfa nam yi mfa ma na fa breme no ofosu anse na sa no man ye hu first so be rapo no man de definifie bre wa ye ntete ano anse na ye hu sa no man se ese wo de ba rapo ni fie kura no se be rapo na na me hu bi because nipa nye ofosu nipa da sane betima yiwa ma ama ya chokotoka ene nipa bi wo asasi so a se bi nipa da sane na ne wa bofom wantima nko na buro kire bim ana nipa da sane bi ana me ye de na tum e wa buro kire na Ghana woni mpefe se me enam so na me yes ade na mawo ene ye dan ofoso anyima sama wo de aba ne de me se nipa yi nipa ma do yi ni kura ma do yi ni yira ma do yi ni nwia ma obi kwa ni nwia ekoso kwa na ene ya no was started sebe na gensifo a omotan no akoye one na omokutia sunsun ne honam fam ofoso obi yi uma obi a wo de gidi nanim nipa bia wo yi wakoma mu man no sa nipa na ye obone pa o wiase nipa wo nwe ne ho adwen bone no ya de bia wo dwen ne ho adwen papa se nipa sumasi na didiem ne nayem ne bibia mu no sa nipa na ye obone wo yi uma e wo kwa bi so ofoso dum be na kwa fiafia na bro no bi so na hwe mesi obi wa won pekasa won kasa da nenso be hwe na nipa bia gange aye kuo baako ye kutiawo nyame ampata obehwe na wa wunua wa wabusuani na oni nipa na koye wan yenye yafa sa no mani bi mu pen abra wonya hwio ade a wonkaye de wonkaye sei kasa bi e wa santemam yesi bomochiche finso ase beka se denche ma weni enti wadi onu ani nwia na beka ye ne yakogina court ampa obi akogina court asem no oni mu ho hwe wotan ni nwia tan na danfo ni nti ni nwia ne koso na danfo ne koso nti eso danfo enso sabe mpredwasa wono kwa na ma onsa ko wa no ye ne ya wa kogina ho osampa mi hu okay one fire the patch all kind
Yes, and nipa na we na dance no ono anasa ka atia wo. It is an etedia and they walk any near their best show and now kwa himfi near ka as nipa na we na dance no ono abeka ne nipa da se near fachire near the envelope tefa bi na waje yes ko katia no abre oni mu hwefosuo near buagu so. Okay. The best and na she tufu na wutie dia asema emfa ho no mesre obi nya obone a so obi de ukwohwe nkwan fa ne kohwe wuo wate sa asem na wa plan na sabi ukoyi unwa na ma no sa asem na wa plan se unwa na sabi ni situation ni position ekuta ni ntino e ka unko na kia Jeffrey ntino asem ba ya wakoyi na ma ama ni position na ni dibia no abono o ya sa na onya de okay tie besre sa adwe ni wo bitimu a yetiefo ene yahwefo munyi sai ni mfumuchim de nyame ade ama no na wasomu sa eko. Okay, Abrotia. Ofoso be ma meda sinama chia yetiefo ne yahwefo nyina na ade ya pa ne se ofoso be ma mayi makomamu ene mitirimu fine na me ne wonam na minnim se bia se wo de wo se keke na wo ne misre na emom utirimu de se mu osum etese etuo eni papi wo ho a onpese obeware bi onpese be makra no obete de afri na no se o me do wana se me pese me no tena wa wade kwan so esan se de be ma bi di aye no nti no ode ne do ene no kredie ni nsi yo ni mu ade nyina wo yiye ede do sa be ma no eboa no akwanua sanyina mu se be ya wo betimi atena sa wa afo na so ekwawi akire no wo yi na se akwanua be ma ne kire wo ba ne se nya wo se so ebe ma eneme se wo krampo de se de ne emasitie no na tete kwa asem ene wo mani so ntina me fa wo ame ne watena ba besi ne na ebia me ho krom ni ba ana se oba nso ebetimi akasa de akire be ma e wo bra be ma na yi ni mu nyina no de ya do oba no ebia ba bi okofa oba no kura no ba bia no obeda ene de obedie kura na eden ma no ene wo se ne nsa so ne kire dware nti no ohun be ma ne sa wo ye be ma bi emma dodo na ho wa wade ase kwan ya wade won kru no mo fa so no enka bia o de se ka atwa won ti krampo na enka mema no wojo na sa wobo ebedwo so esansa tete ene kasa ehwo ntie kasa yaw ya be matia emma ne be ma nyina adwodwoma na ata nyina nda ofo so be ma anomu amu ate se de emleketa amu no eya na emu oya enso wofa wo no yo nyankopon ushia obi wa ablabo mu na nim se wo dada person no nya de abetimi a survival enso enne de wo fi se wadu baabi nti no se nipa kro no yemfa na nya hwe e de na ya se me de adwemu fan ya wawo a watu na so waba wonsem na se wo de wonse drumachi a wo de sharp object bi se yese ka mu ana sa apaso ana se den na wo de wo machi ye wo nipa dodo na wo hofo so be ma utru no kohwe nkwa na watu akohwe wuo uwu from apapa egu na ni so no no so e de wisa samu anase mekosam no so ye den e de egu wani so enti ene ye ka kire wo bia se Judas kura no ya no ye photo samfo de ma Jesus no so otimi yini maye e ma na dwokwanko etimi be chi Kristo koye e ma nam so ye bo na senua mu dia me ka kire wo bia se e betimi ato de ofo so be ma the first say bia obi te betray ase no na bia nipa no onkyere wodo ana se onkyere no kwaredie emfa ma obi se wafru mu nyina de wakoma agi obi adi na wodo se nipa kro no na se nipa no eyi wu ma ehwa na abete se yes se enyima ohwe no eya eti ye ka kire obi a ebi ato no na waye na adwen se bia sei memfa nipa kro ampo hu biem memmoa nipa biem enipa bi no munte no ama nipa bi no akonya yanko benya no nipa bi wo no ehwo no kwan na si enti me ka cha mo se Kristo so me nyai papa yeda the first say we ya yoboni ayi na so we yoboni ayi no entrese nipa foforo be ye ahweye eno ni ki ya wo sa o ma ni hia wo se nipa no ne be nante na mom anasa wo ni afoforo be nante na mom suahunu de every mistake bi e be ye no ye nya suahunu anasa experience efiri mu
Eti said ye ya from dear Betty me no, yan from one nipa near my yanina ho, ne be a quite when I'm a fast swa, e be a mass alphon so we by us I quite bad damn ho, Emma Smith senior quite, Emma what the sad any demia, and Emma dream with the woman so that won't know, sad and ya dear one may be a quite more be a before so bema, made them no see, Namaka will be a say, so you'll be I will tell you the pama. Mesro and saya e fidi wono e hu hia se obeka no me ti aduane ahye wonum wa ble komode wa na sa wo so obeka me so fo so be ma wo bi a hu hia se bia nka bekọ akọbu nkotodwe ese bia wo paade a wono ho no wono na bekọ akọsira no no so kura no wanhwe a wode ne boot be butu o mo akọda baabi enso na bia wo tafre ne mpaboa no se mesro wo de ye we mame wo de ye we mame enipa yete ahodwo a ya na mpempi na ne yempe mpempi na makom ena ya na yepese ye kodente no yen kan che obi bia se enyima na se wo yi obi aman betrayer a very difficult thing na eni kwansi ye ne koto obi so fi se ya emu ya enti ye ka che obi ase wonhwe na se mo ankofo amotesa no munyai na mo anya ya bibia e wa awie ye wanhwe a babia bekọ akoda no wanka ye nsofo so be ma obeka ya sere medase the nation's anchor boni be na me ya wayi mi amei Asem Mpe na me kaya wayi mi amei me da wodo di kire wo so amana wie me boni o na eyasefo ma twem sa nyum na wo kan ho asem no enum na etiapo uko eyase a ya na awreho se oni ma me ne papa bi beba wi ase da korope no mo yi ama aka wo nko a bobra ne ko wani ene no ofutu na no odren na dey to a certain level say enye sa anyima ni bi na ye ka ho asem ye wonyima mu ahodo miensa pa misua hunu ni minim die mu se eni ni agya eba eyire ekunu ndi nipa beba wi ase na da bi beba na o manwe o mosi abre o man krakora ye kwagya so be da bobra se wo bedidie so be ye dai obi ma me ne start ni ye pa one ne fadamfo ni obedi bi o kan no aye atade obehye o kan no ato ehifa na apeso ko holidays yetimma ne kodi no aba otimne ne namfo ka se yekogi yani wa ha na ni nyina echi wanya sa do we nyina yo nim so onde nko mfa ho kire mu da no one day ne ma me be do se men sore no wayi ne dehye no ama na afi akora no ko holidays we na no story bi ye ne ha wosena me papa timi de yekọ hotel so mesi me yekogi yani ende papa na wu ama ne ma ye mobo sa enyima no ye nyima ba ko ewu wi ase a eja na areho ene nya sa ba akon ho ne yewo ene yewo nyima ba akon so a sebeta frajo obi akobo ne kro no ababa be wura ye ba ya ko bi na se so odi se kan wo bi wa je ne fu no na hemachi a eno so ye nyima eno so nya no ne ye ka se nyima na ye collect wine ni bia nya no ne ye ka na ne ye toso miensa no a eno ne ne bigidi ye se ye di hu nkomo eyo nipa do wure hye ne mu empempi wo da wo do adi kire no ka wo hye se wo ne no na ye kro ekom de na wo wote yawo nhusu oni bia na ho kire ne dan ka so a wo pekwan afa so aso bo sa ha na ma na sa di pana gina ba bia yi wa ma na ya na ba bia me wa ya pa ye nkofo a o ma bobra wo kurom ha na o mo struggle bobra no onipa bi nim ho hwe na wo ye wie wo chusu akora bi se we me pese me ne nantena me ye ne yie na sa akora ne suspect se me ko papa we life mu di o be che me ka se di wo skai pa wo ya do ye ndi mi so betam for billion bia ma me na watena se 2 years emaye na he da pie ko abonte se papa we ni tiri mu dene no wakoyi nipa no ama obi aso ko woni na nante ache o na akora ni o woni na nante ache ya obi abaye star kase wo kurom a se nwum o se sinimu o chata mo ko don kansa mu na wa bre unim konfa so ko setane yetetia no se de ni yeyi ni ma enne wa baye star na yo nkura dos obi e penadamfo en wa ponti grazini bi baba ko pese u bedi machi akura ni hunu nyansa se papa ni din e wanya na o pemadamfo no mi din ni ye bibia masika aba mfaso aba rather o se di wachi no wo sa tamisika ma no e 20 month mama no opia bonten one day etirimo din aduane kro mo bi no na masika kura wo ma no ma kan se na bibifo nso agye aginam ne ya fire nipa no ogina ne na so no ne ya gya kuma no asebe wa sha abrabo asia wo kɔ no baabi se nyimafo ne ye kan mo ho asem me no kasa sesia ya sofu bi asori egu ampagya biem eye young boy bi o certain akura bi wo mu dachi mi ni wa me peso ya associate pastor bedi machi akura nsi kani brahwe off na papa ni nya
ennim light bay won check sa de no water bay won check nkofo ye o madoye wa asori wonim by a bar for the what is of penny na 1 billion to no expect so man 50 million 900 million one farmer no to one day we pay penny timu dimidi na tie bar for the timinya 1 billion itiminya say ase papa ne poto man sole maji twiwa sole nim ono anim say nim but ne yawo ne wo panya wo anya nti no wase no oye proud utimi kura gida ba bi ka say ye ne so penny ya na ntipenu ya na de ye ne betima aka no okura kuruma oye proud sankofo no mu yiyi nipa ma no ene ye kon masem so mu nsa kire o madwene enye eye musubo kase no nipa ni mfifire ni su ni nyina ye no me de ma obi wa ba bia wasi a wo kro na hunzu wo kɔ no saa no eye obo ade nhira bi na de ne kro edu ko fa kwan bi so saa kɔ kan ba ade ne monyam budu a awurade ana ne wo ku onye nipa no edu bo sa abrabo mu nyini mu no na akɔfa ntansa bebre de abre wo life kofu bebre mre obi abre wie wanya bra beka me ho ne didi ho no oba en wanya ne sɛ de openti wonam ɛna wo sei nipa onam no keka nipa na ho nsɛm onam na oyade bia obeyi nipa no ama na kyese nke nipa na ehunu ne obeye no ye tumofo munyai eyejimi ne wonomi bi nsoso a mo anhwe ya mo befa mu daache ya wo mo ya ye o mo sanso ye hye o mu nkuna aka akire o mo se eye onipa bia wo do obu anipa se ye yiwuma eho ye nhira ye smart eno anya mere wonyima ni muda na bo se du be duru ba bi foforo yawo minimo obi a ono oba na tie Sabita fracha oba ne wofa so obefa na kwa abrochie wose wofa menim be ma ya wumienu yesi a me kokra me bani so atache enti fa me kunuko no nkobo ne ho modern mehweme ekunuko di widi wan ya nya eska watu afiri ofa ne ncha ko haidan owie no ofa afo no woka che ne yensa me no waja anya obi aware enyima be no ka wuntu kwan da mu fie kura passport kura mu ni bio abusia wo firi mu no passport ye kohwa obi anto bio menna me de me mani monyama dane ama ze kobra ena de ne abeka ache mini be ma bia kwotena brochi abetam ne yere de ne ko oba na ko hwe ne ex boyfriend o wa ma no ne wone na ware abra nyo ne twa ne take it ma no ayi be ma no obefa ne ko ne na ma eno ne ye ka ache mo sa ma yi se mufiri se wo ye de akum obi wu pira no ade ye the most important thing is that show hunkra kokodene obehu bie mu afele hwe se be ma kwase ampani bi yiwu ma no wo kwa awurade bedua be ma ni monyamfo bi o hweyere na sabita fato o sifie mu oba dam ode oba birthday channel kaki birthday wo cha filling station it is a we no aba no wayiwa ma enwene hu nsu engoto nsam na enyetan ka kire hu se nyima bi di nhiraba nenya Judas nyima ga awurade ni monyam ye da ye kese oba ye nyina ne no wo ye nyasira ne nipa nyini o na sira ye question no awe ni David ba no da bi entiase Abraham ba ni ye entiase mkeka nsem hunu saa ba da Judas yi ni ma wie ye no wu sole ye no omo fra na hini mu ahini wura odi ase woni wotumfo Nyankopon ne ba Jesus no enti etomre bi obi nyima na tamusi ba bi ampa wo bo ho mode ne wa adwuma ni mu nanso yakeka nsem adwuma wura ntie wayi wadi ko bibi kasia bi ba so cheba bi ana wo no company kasia bi ba so cheba bi ana wo no omukura ate won kana ada so ye adwuma ni ndi omu hu ko mbefa so approach you edia na omu bete se wotifie no omu befa wa akatua so a patro VAT da so a wa bohu se wa boasi abrabo kwa so na wo ko akowanim memmo obi nyima ma wo ntofom da sole wa kana fa ni se wunhira ni obekon akowanim na wo ka se Samson iri dilala na onim se oyi no ama nanka bra ewu fradam ba ni nyima mu a Samson dina bompa eze urade yes yi mamne matamfu enwumum na yehunu se me Samson still a me yonyame ba ampa esiye o kan Bible Samson story nya ba bi ede no ye be kan be sitama na ni fura ye no na ye wawre ho ba Samson bompa yi bi Bible ne say ho ana ni trini ni pie nkakra na ahode na ba yes last killer neze ni munyam bi show okay enoti ebetin na saye nwanwa said the only ne konna kranda the only ni boku su ya tafre obeyiwama ekokoba no sa manfo nyamu gidi sanse krobia sante kotokose se unkonwaboa kaso yi mframa bonia echinyedie bie nimu ya gidie enunti ene se ye bie yiwama masem ne mafutu amede ma ono se e ma wure nho e ma wabamumu ye den ahyebre sesafo o ye urade be yiwa frifutrum ba ma bi fufuro
odobesi mapoma enso 0551-3131 0551-3131 0548-3131 0548-3131 Hello, Niti Fosu. Yeah. Fosu Pizarro in the middle of the Maton Kadada. Fosu Adaru, my Fakones, Namincha, no Apamfo, Abluetia, or Mona Samoane, or Falumba, Nampo Winchiramu of Tisamadana, Damo de Bresson, Pativa, Narifoina. Amen. Now, of course, Mekomatamson and Bunia Samawodia Bano, Asem Mpe Nipa. Now, Fosu Pempia, Emerald Tibabia, you feel I eba. Nipa, what they shall see. Near Oso and Saturday or Quine. Near Otto from Upeja Warner, Sadi Pami and Saint Fosu, Ya and Sasanka, Nipa Bunia Kra, Sunset. Yomua Jimpa, I was Tima and a boa will claim so. Name of the Sunny Mo Emma Winano, and ne when your baby Gina, and now dear Bakubia now chef is any panono. One farmer Untino, who could up on Tiana Seno, that's a city, what they say. Ekobasa aso afufura wanche aso beje di said yawo kan ya nokure etiza sadi pano so awayi bonia no se wosu ana watini su bompa ya se twedi ampo nyankropon a wode ho akatua ebema wo wanhwa abeka se bia obi aye obibi enso na ya na motu otu ya na ensenel fra okwan ebizo sabi eti na onya asa na motu to fosu yenya bonia ye na nyankopon wo nchira ye fosu pizarro ntinke aso makao Okay, hello. Wo fosu ebeme Yay. Maybe Mr. Enoch, aka Nana One. Yeah. When you are entering free after that, every year of a government, you have here. And then, Papa wants to go in China. What the was in India. I be before Casa. I found to live in Nima. Time when you answer a crown or bone with the Uru. In Tinipan, a brown one or a year. Into your best for Queen Bias and Saturn or the three ones. When the Catherine to be honest, so 1 year one can you do when Nima will be near over yet. Into your plans, I will Timino. Yet, no man can want them and Jenny Pans. How are you? Also, I do a million. Obi to me back, what I can't tell me say. Never no customers number money. Now, no to be of a sort of funny. Now, my catcher and some family members for China. Indeed, China for no, or models want to mean Katana Kata, doing company mouth. Also, who customer number Bamano, or what sell for tour, no, I question. Into one Kawasama will be a minimum, but I said. Okay, enunti ma ubi enyu bi emma enanwumre. Hello. Baby afre udi. Antia. Connection. Odi for Isaiah. Hello. Yentio. Of a room of aircraft long. It would be called with you, or going Bunia. The big animal that it would be Adam, when you Bunia. And the time is shaving another start to connect me. I didn't see this one. I don't know of the Bristle. The Bristle would have a body of whatever every start. I don't want you when you Bunia. Eti dunia mukadiye bianfo obenya afia akunu oba ya fane etiane pa ne amere no okay hello Oforisuo bembe yey ofana bibia boko die kama pa oburuwa omazamwa obia muye omo dene sa kwaban no e ko kwa de na se we ya wo fa se SK Bolat ya menejere ewa de nyina no midodo oboafe coffee room na wura me amenche bian kwanta ko se mo monita to no papa yima one antibane abemunya mechiamo Oforisuo baza so ti so dia ba enye ni no wa me no go bi mi and Oforisuo awusto eyima
ya papa yes that do okay o e bi papa ni mo da fo wo e ni e go school ni na ko ni na ba anopa ewia enumre anajo na be ga say o for ba go go me papa dem ama me papa e tu mi so le ko de be ma mo bo ase e me tell somebody say am e be go plan de papa say one sana de papa jene na me chade madam no agwashte US abusinam ene no be fo me ni so so be fo me ni o yi ma am me ka e say ko do ya do we woman in fact ana yi papa na so we say we no ami me na say you woman eno che say wo so ni e da o ama wo da bia ko Oforisuo ni nyame adwuma wo ye FK bola nyame ene jire nyame ka bo pa no okay hello 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 Hello. baby afrefre udi Hello. baby afrefre udi ma Jones baby afrefre twe ho free television on ni nkomo wate Kaka good evening. Oh hello Pacho Medin Kennedy. no okay Ya kase yima de eya. So we je de say de ono si abota ma o no de osan su ma o no moye no. Ya o se wo dan na pa ne de osan su ma o no moye. Je so wa se so ama wa no ma. Nka wo nya nkwa ma de onu su abota ma o me pa. Yima de nya de pa. Ya me kaka me kan. no okay hello Hello. Omahe. your friend of Osei Aboagye Oforisuo. o ma hene be ba kira no pa Oforisuo. Ofalumba de mi hu de benka. Ofalumba adwene pita ofalumba na da bia tie na mi tie ofalumba nsama da bia ode feso a ono ana me papa we na ko ko ma papa ni mi de na sama kana que so tio pa na eu vi papa no bonito oka eya eu vi papa na ni pare de boni atua me kana ele makoma to me yem e dia cheno metia we de mama ko ni chama metia na papa Francis Ade one again ministry of what is pastor metia de okay hello hello baby afrefre udi last caller me free a salt no okay abana abna twe free TV no nchen wate yan fa foforo hello hello ya besre se mo fra na mo ma volume na ba from ye din komo afa tetifon no so na enyoma akokon nanim hello baby afrefre udi last caller hello udi the same hello no ya for friend nyina emfansi ya ewe ebre anayemfa ba ko fantu apo hello Hello. Okay, Zafri. Hello. No, ke yenti o katachi. Oh. Asem ko tuma ta so last 3 months obi yi ni ma sa mi ma nyima she bi na. Ye ni ngwa so be dem mo fa. Oh. Ba mi ti be bi. Obi juma ko we ni de ani anto de ni se ni be bi. That's not me just me being potentially from what I can never buy something as a man that will be okay, emwakomantu enuti ene se obi ayiwa ma e wo se ebam saa enuti so obi ayiwa ma enyi ntum saa na se saa yo ebam na wanyi antum na weta so a nyame wo ho kwan se wo hyira wo na empo osan epagya wo
Ye yo tentu ba fo e babo ye ntaba mu. Ye nam soro ye san enam fom. De wo ba no wanya ababa betena se. Na da bia meka kire tiefo bi se adumaku bia da woroma. Ena yenya ebre na yetumi ne mo edidi nkomo. Ne omanfo hawo ne omama ne omokoda da mo de ba bedan ye no. Yetumi hwe ne pe anopomasi bre. Cinema não de tudo,
Baumia, one meto ama. Anio, bold solutions na Dr. Baumia say, or de bama mebuno. We ye munke to akra. Me kra masisa. We dear, Dr. Baumia vote no. Yem fan cheche. Dear, therefore dear yem fan cheche. Therefore dear yem fan cheche. Vote Dr. Baumia, number 1 on the ballot. Okay. The Obano enya atnasi. Panipa memwa kwaba. Pacha mjeso. Be microphone kakrama me empom te say. Pacha mo hoye. Udi de say. Pacha frame Apia Daniel. Apia Daniel free hin na baye. Pacha mo free tepa. Tepa. Pacha. Ah, your friend tepa. Tepa. Wakosem ne say awde abedan so pass Mpe Nipa se enkomwa. Pacha makosem ne say last year March eji loan ewo dumaku bi a friend safe microfinance amu kumase ha mpache loan no meje 3850 nti o mutie me loan no 6 months no me saka ska no na me yesen ka me betua free ho ti me baaye no me no mo nkomodidi o mo ka kire me se o mo ho de loan no enya nuru 1 year untimi ntua ma me no mo kan ya nti o mo se metua loan ne de a na kire se kire metua ene o mu principal ne o mu interest nyina e ma wo mu nti ho no scam meje 3850 no o mu koma me 17000 se scan na mentua ma wo ti o mu ne me kan se metimi twan ma 1 year duro de a loan no principal na meje 3850 no e so beti nti me call ya na wo ha me frɛ abrante ba call ya me friend Elijah me friend ka chen se sa no mo de ya me de am do mbekɔ court ti wo ha me friend Elijah na wo se wo de betua ska na wo gye na wo ha me friend na wo se ya ha de bank ha de se wo betima atua ska na wo begye na che wo de ma me na me tua ma Osei adwuma na ye de say e pa che de safe microfinance e wo fa he South Central South na wo me pa cha no okay enti sa no me nya abotre ma o mo se ifiri 1 year kon enya di 1 year de a scanner me gie no so beti enti me twa ya 2024 ya July na me ba ho na ho so o ba se o mo fa settlement balance ne ma wa o mo se kire o twa letter eto ho to request for your settlement balance and sana chire wasa abeje balance no ti me so me firi chire me firi tepa na eba ti me twa letter to ho ro me ba bia no abranti am beto no ho no se manager ni ho let say balance na o de be ma me no me ba bia o se manager ni ho enti ko me de be send o phone so me kon so a me frɛ na opa na ofa on fa enti eya na me baaye kwa na ayedin o se manager ni ho manager no na me se won fa ma me na me am pese me hu balance aka na o de ma me enti se loan o mate me 18 months aye o mate 5741 na o gin say e pa chom de 3850 se o mate 5741 enti 18 months no Martin do Martin to offer balance ne ma me balance o de ma me se metua ye 11482 is a swat no me pa che sa no moka na me se me de beda mo na asem we de menti ase na onu omo ye nhyehyeye omo nkrata bi om de ma ken kan so ansa na akwaji loan no se unya principal no ba kina kora no a omo so omo nye na je sa afeso me pa cho abrante na oyelo na ma ne friend Elijah waka kira me se metima betua loan no afri ho o man kan se kira afeso ana bibisa ti a kire ya me ba se me betua no no mko fa sa amra ne bae enti Elijah no me ka kira se me de mbekọ court wo ha wo se wo de fa principal na obegye na bla e beje o ha wo sa se wo de scan de obetua kire wo de maye na ye adwuma ni bi ne tua ma ti na menti ase se akoya dada eni sa afi nso me sa de ba ya ska o mate me 5741
almost alpha balance my balance 11,482 scan so me 3,850 eso pese ye den mo the patch say no mu sisi me nti mpesa mo boa me na scan o mo teme no de o mate aduru no mo free me pay slip no so scan o mate aduru na o mo free pay slip no so no mo sisi me scan 3,008 Osei adwuma na yefrɛ wo say patch o mo safe microfinance safe patch microfinance patch o mo south central so omo bi omo office da bia patch o mo bi de mimi hunu ne se ukoji loan na se nyame to nsem se mantu na abegye no na December nyame to nsem on principal team kotu yomuka o se bank ne gye na wenu mentiase se mi kotu principal na se da bia de nhye ye ntesa gese ya to sa afe kwa bisu na mo de ani bre na ye adwuma abrantie di asem bedaye no ya ntena so na ya na so da bia me ka kire wi asema nyina nse me ye baafo me yotententu me tufa soro me tufa fom enu ti asem no e basa no a esansa Asem Mpe Nipa yenchia ya so enti asem na yenhye sufa no nti no ye tisi fom ekodi ho enkomo ekoba asa na me bofotene enso eko office ho kokosechi yenkobusa no de kosiye okoye kokos memo akwaba obo meje so bibi abokode o Kristo adom ne mo mpa ebo Yakobon me ho de ba utu adwuma yi ho anamon ekosi sei yo ofoso wan fan chias no kon fama sister Regina o Sokoban dan den na no si program on fani agro sanse ye papa mrante ahine o tiase o free mu akoya o betena se o muna samoa o falumba abrowatia on fomu ni agro kra ti da bia odu humia ofoso ho ye o muna samoa o ye so Yakobon adom me boss mo o mo eye pa ofoso ene kra emse osuma me de o se eyoyo ebo ho moden eko adwumakunu na so na Abraham kokoduru ho no mekoto fa se omo panyini baako na mekoye na mebusa no idin de say ni din no se frɛ no Gideon sorry Gideon na Gideon any gana se ai you're ready Jamiana Gideon kodie miana boss no ya be mere dey I'm so the Gideon na Abraham kokodu ho no Gideon obodo na ma me nkasa mi brezo ore ma mi sa Gideon no na ha me no kwagu on the Gideon no wa she suit we the guy we ege o kodie na adi kojusu obi boss salute and then there was that's what ya you this is ya chani wuti is Regina wuti anu akoka ege Gideon ege David ni Petro akrentia also what they say ya ben Gideon okay yeti odu ba bia na de bia yes enu no boss menshama kama wu eti said yes je me kwato Gideon me ni di nkomo na nchiremu a wo chiremu nyina na se ne boss wa woni abrantie ye nhyehyɛ no ono won ta ma adwumum ho eda wo de ba eye dwoada eti saa abrantie na asem wo ka no ono de oni nchiremu bi obetima man na se nchiremu beba ne boss no emom no obetima man nchiremu ana mami busa ne se na abrantie no ebra obae no ha bi wo se ha no ha bi na me se nhyehyɛ na ne boss de man no krata no gidi se wono ena kenkan mu enti die enti no bi bagye loan na loan no se bia me fan se obagye ne ne echina obetime tua nhye be ne yitimi ka se bia afe ansa ne tua o se san nhye ne de ne boss ne de san nhye ne bae enti mami busebusa ne question bi na ohwemidin no se da bi so ne obetime yi ma no pa de gye se ne boss no na me so okay yen Asem Mpe Nipa so obi dina asem bedan ya ye ba bebusamu na emum se ne boss ni hono mu a me de me number no eja no me boss no eba
musa no anaso won kanche na so number no frɛ na enkomo bi ho a me ni ndi abrante ne geme number ofoso e ko ho be mantini ma bona me nya ne boss no me number kra me di gya no a wo de ma ne boss no ofoso afa me frɛ na wa block me wo de ma to blacklist wa block me ma frɛ na frɛ ne kra abrante ba hanom no nka me ka me frɛ mbusa wansam no ma frɛ na ofoso ade a omo mpese ombegime so na krom ha de bia meta meka ahiafo no ade a yesisi ye papa iti mimi hu se de abrante na se mo de baaye no enam Sompa na Asem Mpe Nipa ye kokobusa mu no kra de omo kra empe na omatie nti ofoso bla akosoma osoma ma me koye ne de enchiremo o nyana ne se abrante na wono ete eye boss no overall boss no office no o se dwoda ebia na ye ba hono ma ye benya no efiri okono to da bia me kwa me nkonkoto no tubusa me a na se na etie okay ye bedase kokosa chief lecture no koyi mfitan hwehwemu no ya semo Ghana memo me pese me busa Bank of Ghana so me massa microfinance no to me mom de ye adwuma ye musa se obi bagi loan na senya meto ne nsem ma ne ho ye de no se da bi mempa tete mempa twetwe mi kura mi shuruka ti munyi musika ehye bi wo se gise ye tew sa afia na aye twetwa mene ye nibre odwuma ne bi ne mu ye ne kuruma omna samwa ofosu medase ranoma we enye sikafo chafidi we utwumuta na wo bibidia enyu Kuma Ghana sika wa hanyina no kuma sika fo musika nkasa da ho mo ntache o me kacho o musika pote no de bia da ho nti me kaise fese adwuma bia na me pese me bodina odi sika ko a me na me de sika ko vojo na de sika ne ko a me de am de ko me je me di fes se ne wo fi wura so am kese pa ya hyehyɛ nti o de kwa o ko ni nimse usika edoso wo bedu ani ye pia wo de na si nchen baabi cheso mo a wo koto wo mo wo de ne ye ketekete kra ti kromo asika fo no o mu sika pote na o mo asam fifiri no o mo ntache o mo de salon nti du mebi wo a wo ye adwuma bi a na o mo ankasa na mo so bla me ma olun be me ma olun di pa na usika kro be ba akasa bla me ma olun nti wo hiani wa bi na we wajo so ko jiji loan ni ade me ofoso 20 million we me papa from say baby asebe me pay fa na me fees me wo sika bia na loan bia mpese me jana me no matrase because o hone de sebe mpredua se me sika fa ho ene nhyehyeye no so nya de bia me fees me ntimi a me nan kokora na we nya ahyenso de ma wo mo a sebe bi ni wo mo nsem no mo kwaji loan be susu se ofoso de ye kan okwa emse emra na ye de mam se wo bagi sika ne interest na wo ho no ya ka kyerew ofoso me boteni o ya ka kyerew bi a wo je 1 million e bi a interest e wo ho de si ho ama no e 2 million na ko 3 million ne abusa wo betimi wo se an e bi a wo gi sika no ko ye no wo ko na nyame bofo be se bofo pa sika bi beto wo nsem short ase beto wo nsem ana wo sa call back say ye we de nanu sika me beje ye no sika bi me mabia maneme na meje de akoya de na sika men saka emum menya de men sa hase se menya mo beje interest wo so ofoso tini o mo beje interest wo so it is our interest no me de ni nyina e ka ho de amam na monye ne mum sika na motiti fi me mai mu no munyai na chese me de abeto nti obi pe fufuro a ye besa nya sika saa na e de amani pakro no enye saa na mu de mfa nkodi mudwuma okay fine ofoso se wo hwe mu de a ke kwan bi so no ka me visa nka ne kwan so a yenkum kafo enidwa edurumre bi a ya na de ye me ya na se ofoso se no ma bi se ba na wukọ na se ukoto wo mo ho no ma unkoto wo bia wo do ye adwuma no anade oba wo office no anade oba wo store be ka kire wo se brabaji loan no ona ukoto no ba bedu mebi critical point wo se ye pani ni ha enu ti na na edu mebi ho me te ha
ya na obehwe na sabi nipa bi abobotai no ma hyesu aba ye ma credit ye ma win ayo loan ya de o mo ba no ma kan de achrew ba ma men ka sembi ye te kromu a na so bank bi be ba ye wo disika se beto a ye be ma wo se ene ya tra kromu a enne me ka che nipa da sane bi ase se hia wo a mo ani na ho o no ma bi ho sound loan na ye jejeje no ade loan bia ye nipa no se omo se omo bo ma ba be ka o masemo a ekwa na omo fa so ba no nye sa akwa na okwa o mba mo fa so ba o omo ba me ye so se ne kura no de wo pa no e wo ho ne mom wunya de uchi be hyem wi a na ato mra de bia meka se wuni ma kenkan a na okwo ne ma paper o se omo ntwen me de koma me ba bi ofie no kan wa kire mu akire me se metibia de make me ni bank fo ne hyehye ebi a se o move sika ni free onya free o mo promises wo si abonten pe emra na du se 1 year no se sa de aminim na no so ni nyina no me ye sure se ebeye book ebeye ayi a ese se ye kache nipa no e ma nipa ne ti ase se wo betimi ana wuntimi but obi wa no de ne de ate constitution no de ate into oba de wo be favor no a ebe ma du tia be hyemu no eno nkwa na obeka kire wo because adwuma no ye kan sesi ye kan awurakwa bia se o lawyer o wo sei ide du mebi wo no ma hu se hia wo no enfa na de wasemoko na so company for say te say dem ye nkum kafo ni dwa we nipa ba ko pe na abaji we yo nti nipa ne ba ye na opani a obeto no wunya aboche ne tenase empani fo ye say ya fine ankanta say ya dwuma but we dey akoba say ye no camera opani abaji sikai interest wo nka watua meboa ena still moda so to ne 1 year ebi omo no kan 1 year meboa say 1 year na obetima tua wi fine se e wo mrem se bi omo ne kan sa ana se bia ente saade a ena medam mo manya sika bi na mede musika ebremo mu interest men ka sa men fanka ho me de aka ho bremo mo chichi se yesa sir ya beto sa 1 year ofoso ti na me ka se so mo ba no mo ni nipa be kasa ni kura bi ehya ba bibia no omo fanka omo constitution no na nipa no woni ma kenkan kura na wo mo nkan che na se wo a wo so kwaje no wo so je paper no komo obi no nkan no nche mu twi nkyiraw yo voso ma me ka sa se mu nkyiraw so woni mu ma se de woni ma tro se de na wasam ko police station si ade ni tro mo no antro owi aso nkan ni twi nkyiraw no nche mu nkyiraw apolice fo ntro ne wa wo ntro na de ban difference wom Ghana drum rebi a enye sukonko we should mind fire there na say madam fu bi so wo office bi na secretary o mafa no yes wo ko ache so fail ansa no ko boss no na madam fu no say de okoto secretary no okoto no no e piaman so on fe no say wa fail mame say woni ntini afa wa bebre mu wo no ma wo munyim spelling ko bebre nim to ye ya na wa piaman fail what why ye nya na etua uga do do de an say what na hwe ya wa piaman ni pa fail ya frau say no wa bodin say ya na anwuna ne ehyemu din no muntimi ye mo chocho din bra mo bre edi bi wo a chise no aka je wa spell mame akwota wa ye den sa questions bi wo a me ubu same aminti o kwota wa ye den ade ne ye pedi pon be chocho so betima cho ade na bro bi be kanidin a ana anwuna ni bi anasa sante ni bi din bi emodu wo spell mame o wo kwa bi so boso so no akwaji wakatua ho me na memo awo ofosu untimi amenko o se fele ansa ano se na woni ye de watan na fele mame eno so Aboagye bidin boso so no aja akatua enti ofosu se wo ko omo base no mabo mo tai na omo ni time o po mo blue shirt ne kuton no mabo my tale a chechiro omo no mai no mo ba no mo tai na the way ya me say enkati akura na wo ba wo wi odin sabatuma wibi because wo pew ya besra wo loan aboa nipa bi yentimi nka se loan amoa nipa aboa nipa bi nemom constitution na mo de ye adwuma no munya madwe se nipa na hia nti
ana wonim hwinti enti aniani na beboa no eno na mo ka kire no na nipa ni ntira behim menim de Oforisuo me madwe kakra me se emra ne ya adwuma se wo baji sika no efri omo bank wodi si abonten pe emra na rew se wo benya ba wo nyamma o emra na rew se saade a ena ne papa yi yenwa ye wote yi menim de sente sanso de a ene na nka me ne misusu se enoma bi se ba na ba FM na ba TV su se ne efrebo a mumna na mumma kire mu nkire yen because no ko ebetima boa mo ama de won tia se bi aba ba obe from wo twe omo a me boss ni a me boss won kan na wo ba me office wo boss no kan wo be ka se ma chame ama me di mitia ba wura mu no wo boss no kan sa no ma we na wo ko ba bi a wo ko hini bi wa wo bo na chame bi ti gate na no na nani ho eso na ho wo be ka se na se kim me ka fie no ha ye ko hini bi o ye duru a chame se yiram na ka so na si we chame se na nani ho so ma hu ye baby efiri ba me ne kata cho na koye no so mo ne yanko so mo se na nani ho ya yiba ye na ye nhwehwemu enom se wo na na hye ho na chia me no sa na ote ene se ne ye be ka se mo no ye ka wie ye ene ye ka date ye de ba ho afasem ni pie ye no hene na pie o se na me wo ene ye se wo chia me ya ba na wo ka si ho tam se ne ye de ba wo so ni ho me donya me chia me ne ho fa fa no edu me bia wo ko bebe ne nipa bi asia hini ya ma nko ya ma hu no ya ma unye sei ye santrofo krampo de ya ho tan krampo de wo ko na kodi nkomo ebi kura asem bi na aba wo behwe ne nipa bi asi hini wo ko office pani bi ho wo behwe na onu na oba ya obeka asem ne kira wo se ya jijisika ya ma loan ya de ntibra obeka ma otimi ya ode no e ho ba asem pe wudu am boss no ko nkran intimi nkasa boss so ba on ka hwenche boss we am kan nipa ne di na ye ja ne number ja se obi abeka na se yentie nipa no nko ade enti yente ase enti ka boss ba se be me number ni asem hia wei okobra ne agisa na ukoya na ore number no to opurugu ye chesa yankwase asem se opani di asem ba masa wadwe na odi tifie na odi to office no enye sa na obi dwe o ena ga na nipa ni abre enti wo mistake obi a masa baby opebi obetimi de na asem akọ menti ase papa wo so wonti ase wanya musika de abramo mo se stre mo bete no wanya sika nso obaje yenso ne nemu mka mo makire mu se ebi ahai Sompa we constitution se Sompa se wo masika obaje nya difference from pe wo ko na wo san de aba constitution nkire sa tinampani ebi aba ne sa eno ne naka papa be ya wo ne bo opani wanya do cha akwose sebe ai amananim nti ene twa ne preko papa de wo chemi wo so abaji sika minim sasa be nya sika pote no de buy interest na me fan say wanya ne nya de aba mo se stay ya baje kwa na say stay kwa ya bete ne 1 year na bia mo kwa na kanso no makote sika nso obaji ye wanya ne pote de bramo nti obi baji sika foforo a sa sika wonko de ani obi akwaja manahye ya re na ye hunu na mo de nyamia daroma wo koye wo de aba anya sa na asem nete eti ya basre wo mo bie banks no yanya obi adwuma se yete ase ye se obi adwuma na emom nipa no so ode sika beto so onte no ma bi ase a yetu anamo ba ho eno ti ne yetu anamo ba ho ye ne anya nsem trofo yete obi asem a ne abetra se ka eti se ye ba na se a ne ye omuhu ye ne a omunya bo chenkyerem hwa ye wade bi wa ma ope ekwan na ma bia mu nyuma de a ene de mo betra ne abusam questions na mo kyerkyerem de but asamba ho a ne ye ba de a eno de me boss ni ya me boss won kan wonso na wo ba ya sabe nipa no no dele ye na afa de na papa ne ba ya o ka say we dey feel na kro onfa sika potenza nyesa onfa mra and na constitution na mo dwo ma papa ye ne say se wotimi twa sika na se mo betuma je de ye den and afa de ne ba me boss ni ya chi say Monday no baba Monday so ye ko afabu number dija afabu ye fremu a afa de nyanya dan okay Oforisuo mesre ye no ahiafo ya sabe ye gi loan edumre bia mo miemfa hu mene kase ya nhwe ye pam si kromo asikafo ahiafo ndo se cha wo mo do musika bedom ne ti ama sabe bedumre bi wo fiufia ba pe sikani betima ka cho se dawa na mintia so ansa ma from ka okay ye koso Ghana no ano odin we antu hien sikani bia da okay
ento ohiani biada sikafo ombekọ so de him 21st keneka yesiatica expert for yenko na yenko tu siatica yade no ase eso sisi ya fasire mu na akokoma kosu na ase siatica yade no ye papa na 21st keneka baye no dodo no ana siatica ye wo mu anu mugudem no ye de bibiduru ka wo mu amane obia ho ato no se siatica ye odpadia fa ko amepeso do ani kire 21st keneka siatica expert ya de bibire bia da obetu ase na wo de amawo orofo ehemfa na pa mu abehu wo mu kumase wo ha wo ahwa overseas one alpha radio no na ebohu obo ase kanse quartet junction obehu no ewo ho akra domi market ko wa 21st clinic onye na ewo ho kura sunwane kranza techma 21st clinic osinye mini 0540 311 0540311311 yeko na yekotu ya de ase na 21st clinic se de no ya boye ntaba mu se no Europe ene yekoye ya bese akọ South Africa na South Africa no ena yetu siatica yade no ene yade bibiri ase ede ama omanfo a siatica ene yade ha woni padua orofo South Africa no yenye appointment number no na yembuku ye ba o doorsteps wabobo ano pe ni aba bibitu yade na se na wo so ahoden aba woni padua nim 0244915116 0244915116 appointment number I was South Africa and I'm a day a man or for any one grow na siatica yade no ebetumi ebubu de wato edem ama oso de no mpaya ebeye den pa 0244915116 appointment number no na mede ema no mizo drink any 5 chimiza ewudwa so Courteous Marketing Agency wo mo na di mizu any 5 chimiza enso ebaye orofo yenko pebi appointment oni abedi ntoni ayo ni nyina da mizu any 5 chimiza ene betumi aboa yi papa 3 eba center du papa bi dia badwa so na amanfo atu aguso etu koko yade asem 3 eco capsules koko master ene na nwumire meton bi na me dia mam orofo over the counter fo nyina no mo betumi akwakofa bi na motumi abeton na mateso emfa so koko a hawo ewo nipadua mina no 3 eco capsules koko master ene me kanfo na me dia mam 0546107107 0546107107 calling na ke ba na ne ba misi ba ne apidank okwa ubenya bi ato akonto semina express group ye fa nkoda won na hefa ena pesoko broni krum pesoko suade ana wala tuasa na nyon kakra de bo wata so na de behwe efihwe busuafo na Canada na pesoko US UK ana Australia na Germany na Italy na France na express group ne betumi abo akoninansa nyina so medical card was emphasica komu obi ni na meka choso fuso Aboagye kwa jimizika mame debe Farmer Express Group na kontusembia de na waba bebusa ho asem ansa na nyoma akonkai ede amount Kumasi akratema islegon takwade sunyane tamale bebiani ubehu Express Group ewo 0249 0000448 0249 0000448 Express Group NSM Controls akontusenyina yemfa enko dano Apostle Dr. Amegashi ono Yaw Osei Nipa oda Amegashi eba spiritual center ano Apostle Dr. Amegashi se mekancho se adro nyina wono adro nyina wono ho adro be ye habandro enananom edema no wabra ofiri ni na yem bantie wono no ne nsa no wa mo nyina no na ya haban senkyerene a kura papa wi no enya asem keto akura ya de bibire bia da wose mekancho se fabra obetu ase ama na ya de a ontumi ensa ejimi ena taba eno de wo de bana so ya oni hu anu aduru obowura hunhumu na waba hunamani no de haban no ababa bekan tietie ya osa ahoto etumi eba akra takura de na okotachima ahansu asoso a hoso odidwuma wona Kumase o Macro old police station no wona no ena bo ho epe ewo Macro old police station no oneno ene bo ho pe 0547 044307 0547 044307 yako Apostle Dr. Amegashi na yenkutu ya de ase kama nana God fire na sa papa we wabin wo hunhum se nana God fire se men kancho se hunhum sem kwa yemfa emra emema medano court asem wana do for a promise and fear na obi abodua
Nana Godfire say oba enyoma betumi adane pa na wase menka nto se wudidwa sikasem hu so wonfa so hu Nana Godfire na sede se woboa wo spiritual marriage da no bi no abeda galamsefo nyina da mfoma ni enchemo Nana Godfire na yade bia ya betena so aye kronkro Nana Godfire say saa we no yemfa mfa ni emfichire visa sem na akwa na eduru ba bia wo ba utimi dun so ho ofeye pa se ya bonya bema enya adwuma hu bema Nana Godfire say obete tenten bia firi wanim na bema so atumi ehun no atumi afro dambo ana say from yade a sabia ku sabia nya adu twato from Nana Godfire say yemfa emre udidwa unhye danya mfa so medical kan Nana Godfire say wo ba bebo papa na eduru bia ukunu one wonti asetena pa wo fie ho eduru bia sunsumu asem wo so ba na wotibi bia efe edifiri wo so diabetes stroke asthma na yawdia Nana Godfire sa anyoma mabobo su nyina no wo de ko na kache na so ya ho kwan se wo ho etumi eto na fa hodi ene oje etumi ye wo dia wo bo ho akorowa offenso akwantempo no so ho ena Nana Godfire enso ewo se wani je ho so pese wo ko Nana Godfire ho na wo how bi edaw so otumi wan edifiri ho ede ma wo dia yenye ema we 0537 309 069 0537 309 069 ana 0598 709 915 0598 709 915 yanko Nana Godfire ho na yanko je ayaresa wa brai honam edodo ye dank natural head complex wo frew dank se menkancho se eyampo se dodo no a eka se ho ya hotofi no nya asem ketu akura yade de wo dank herbal complex a wotu ase yese bia wo sorosoro yade no debi enem san yade ehokura de wo de fa ne fichira ene wotene tekura yare bibre bia de firi tunwa no kosu na ase no dank betu ase no de ama emfidie wo o papa wo di tu is ayade we enso ase say ye ka osa pa dia yemfie ni enchim ewo dank natural health care complex ewo pechi number 2 on City Life Hybrid School no na ebe ho wo chinanda wo ye adwuma nenko na yaresa enso ebe ye odia orofo ye ko dank ho pa dia nasi afum kwanya 0240 0244 017556 0244 017556 and 0266 593330 0266 593330 yanko danka suye na nyoma enkonkai ensuo no toto wodofo OCP fertilizer and I make comfort na media ma afuna se na nanoma kuafo wodi OCP fertilizer di dwuma no o madanse die no apia bonten o mbotom so aye ma wodofo se ye pese ye nyoma no esodo so na yetumi ete na bribra pa dia na eye OCP fertilizer and I make comfort na media ma wodofo medical ka cho se okwa aguru chemical ho a o se OCP fertilizer eburu na wudua anase ayu na wudua anase tomatoes nyado a omo be kire kwan abefa so abesesa fertilizer no de agu ase na se onduafuo no atumi asodo so no atumi atena bribra 034590 9437 034590 9437 ana 034590 9433 OCP fertilizer and I make comfort na media ma nyame so mafo ya one day asundue ntontrom esom enso abon Osei menkancho say every 3rd to 8th October Nyankopon ebesi from Kumase Mountain so ehemfa Kumase Cultural Center Osei yade ana se osika sem wa wade sem wa kontu sem na ninya enkoyi a orofo untumi enwo ba yemfa ye ni enchim Cultural Center nyame beye nyame ne maso ebeye ne ma orofo se menkancho say 5th October nantie ebekoso a na no memre da no nantie no ekoso ni pa bodom pem no enya asem keto akora orofo medika ka cho se ensenkyere ni besi wo nantie nim ampa ensenkyere ni esiye na waseme kan cho free sabre ya no eko 8 October na eye ochina Cultural Center na enne no mebo mponimpu efirise Nyankopon achanade pa enyuhu mfirim yenko Cultural Center na efa wasemina ekoda nyame somafo yaw one de asumwie ntontrom enso aba odofo Sompa chede na duru hobiem o Sompa chede no aduru hobiem
ɛno nti afra sɛ wɔn na wɔboa yɛ mfaso a wɔnya wɔn na wɔboa yɛ nyame adaworo ma epunu bi a ne mu atoto a ebiebi no wɔn na no wɔpa akwantu atu wɔn na wɔpa yɛfunu awoba na sɛ yɛbɔ adanse na kyerɛ wo a ɔmo a no ɔmo pa yɛfunu na ɔmo de ntoma bɛba yɛ no nyankopɔn entafo nyinaa atumi apiepiem enya asam ketwa na Sompa akyɛdeɛ kura me so nya ho mfaso efiri sɛ obi wo de ne batro me oba abrabɔ pa obi wetumi de ne batro ɛno nti wɔdɔfo enyu mfiri mu afiwe debi sɛ yɛ ntoma sɛ yɛ mo ɛne ne bɔtɔ mu o tin tomatoes no moma ne nɔso na wɔdɔfo yɛ sikasɛm deɛ momo number no ɛyɛ 0598 559802 0598 559802 edi beba tarawa media ana said Blessed Foster or for Fabito Swati na yemfa mo ankoda nyankai na yemfa emu kunafoi se wo hwe party a ye ne nkoda we kwoto no stadium a ani sika twitwiri dia Dr. Blessed Foster fare cover by tarawa media wode ebaye no emma sa nkrofo no na efe na akono papa odofo wu sika ka ho ompa ebo ka ho enu tiafi we enyu ho mfirim kra krede yakwa akoyanim te ena yehwe ensem okrom ho na kabosiamia na mabagye ena metene ba emenya sika na mse munyimu sika na me ho ntome fede kwa brane se da bia de enye hyehyɛ saa o kesi etew saa afe na hefa ene ka saa asɛm Panipa Osei omo di adwuma Safe Microfinance Osei wo fine South na wo okay the nation is anchor with India say now the man is safe if you have safe upon him wasuma na minjira obia no utie no nya ne kase otumfo ni betwani ana kwasi bosom prago so ma hene no mechia na machia Europe nso otumfo setu meboni mu na manya amane obo ade nhia na onya ne kase oti dede ya numere ya ne wofa mechia no kwan so nkoso kura na ya senior contractor ko video so mechia nse so mikrum go so kwan so ntinya minjira no nsiesi go so bosonfo bie puma kwam sisi de nani abro achese odidi mama ne yakono and wonyere ne hona ne mankoto na sebi wo fa sinko anyene so ne mani ni ye baabi no agya wo fa de ato ase nyefe ya bosia asema ye kan na ye de betufu wo wo fie nti ya ka achro mu sese aho kire ba na wo pe bosia ya na wato bo amoni aba fom nkrata asem ho na omaye nhyehyeye ne wo hunu se de bisi akọ aboa ubi okoya say na mepe na wakoka bia mpe 2000 itua okase na omo naje ni ombeti afiri udie mkura wonte ubi wanzo omote madam fu bi koye bisa wanti o se ni omote na areho na ni ye ne ya batobe ne de abasa ni ya mebo madam fu ne dia kire obo hu ba bum mo ankire ne se boso me ye betisi ya na ye ntisi emwa osesa questions we nyina ye question we go through uwie na se fatase obeje bosia na waje akon akọ wanim kofo be biro mo do ma dwento mo je bosia no mpempi no omu ye time o je 3000 na wono nti bedru ya no 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 waje ho dine dia 7000 out of 3000 no nti se okoba na so anya 3000 o de 1000 bi to so am na 4000 so am no nti wonye ofese enwa no ntimi nya sika ni bi mo nduko busa na se omoto ombo no ukoni sei na afa wie no omo kase na mara na ye de na case na ye hu na bibia akoso ba so koye ne trato obebai senko ba ne ye twekra ya abunzo mbe na omo mra bi wa article bi na se wa na ape na ado nsa akwhya ase ti mesire minu ya no ma ya omo kwa abosia bo ne se ya omo hwe ye musemu ye ansa na ombeji a omaje ya na hwe obangi bi ti se ye wo ho enzo pa gwasi indium de ye agu no ye mu no ne wo ho ya bi apane dia ne mudda ho a obi adiska kodo ya ntento kwanti ya nti radio asem no yagu no kuro ni mpanimfo na adwene no bibuza se ho amukura na mo lanse so mde bibie sa bange no
om do mani di akidi se om nhehye no e wo se sei no mo yere na ya akono de matememufuo no ana because your mind and man ye de bosia na ebre wo mo mitime dwene ho anti na topic bi say ba mbese mtwa so ntem because ebe ko panyini wo soro wo na besi na police fo na so na nkomo na ye tantantantan firi say ya na tan say why na masalances ni hye ye be na odi gu ho ma atemamfo aye to abayi mpanimfo yi omo so de o mani di aje say we de o de ko di temam ni a eye kama obi aje 3000 so me di afi na tete manye scaling di menye eno aso de ba ya no ke oje 1 month ni demand ni e ba jinsi hu e wo ho ye hye ma wo say ye hye ma say bia month bia no e bia nka betua 2000 de da so say to nya 3000 ni na de aba enie demand bi enu na atwam no ne yanka wo say da so de wo so otua eno de atwam waje aka ho okọ ne ba bi we de wo say da men di ase am ko ma wo say e fa na fire na ya ye di nkomo ye di nkomo yi panyine bi 1 party mu odie bi anumere yo bange kura seta no ne da no wodie wo hwe ne yirete ne ngen waje ne nwan wo sepo na ni da TV so nko obeye ko abuza anahefo na di nsemunu za wakọ wo abuza nhehye no man na ye da ye fe no obesere ne nsanam na furu so ba bi ote no edi ne da ne so keke na kuro no beda na emu mabunu ne sabe emnante ye pe brabo adima bobra ko manim na ye 3000 mboni ye je wafi ene ngoje 20000 gavri so obeda bobra bi mu wiase yesre ye mpanyimfo no we no nyina no tan ebiem no no anso so minima de kuro ntia em so de pay slip na ma wo mo na waduma na wo mu no omuntu aka mfa bank bi ndi ze teacher ni ne o bank e de wakatua ne fade a o ze sa bank na no mo ye nhyehyeye na akokama ke ban se adwuma mbefre awe de mo ya aboro na ya ye na wo fa akiri ko ba bi a ne ye mian a unze na ne kana ye kana se wono so wonya age wa yi na wiu ndi ye wono ho account number no wono ndi no anse wo tia ndi ya onne no mi di besi afiri se ye ko ya ne ye de number gya ye no mo mfre ye nti wo mo de ehunu ne ewom bazo no afiri se ne wo ye na ebekire mu amansan de videos na jimi hye ba bi a enne de ye watese ya boso onhwe no wonyi jimi na ehye mu ni mfirim ye betena se biem ni aka ne fefefefe na ekọ nyesa ase yante ne nka afane se na akora ne mo na mane ye oye adwuma wura ya kan Sompa TV mo se woni din de say save Microfinance wate si aboni din o maame ate ne wo fa ate o mbebo na mane ediso no antima amfre a na afedi ye tena so bia ne ehun se ye boapa ye no de ye no de saada ne be kan tantantam yato bangi nim na asumdi aba ntina ne de ye de nani de ye man se wonte nkra no edi ade be teno mfre sa akwa de ba ye bra yi teacher ni asem yi mpacho ye ha ya ba sei na tie nti na ayesi ne mu na ho na asumdi mra ana mfes karam le be gi ne ntwatia ba no de amade ye ne boapa yo da ye be pagya asem ye bium no ye be firi manum be bia ye koto asem nyame nhyira no. Okay, I'm for the libre ye jumo Ghana. I'm for the libre ye jumo. Ya konya KKB Herbal Center education komosi meduso emrazia Dr. KKB Herbal Center kumase ya obekunu ewo swame mekom akwante pono so swame this was assembly no kwa no so ho na Dr. KKB Herbal Center o kompleno abu modofo the youngest doctor wono ewu kumasi kuruma no ene Dr. KKB Herbal Center sabre doctor ewu fia ha the youngest doctor enuru awowo no enya asem keto akora na si e kan diabetes kura tuobi dia si wo miama na wu ani doctor no ni tire so de oyi no so de anya abotire twa no doctor memo akwa Panipa bibi aboko de oba de ne nananom no brother ro se de da me kan wanim da ho me da sipi you no oya de pa yes anti ojo sidi wo ha bi kan no eno mo ho fa pie eno mo so aye fa nwumre beli me da se yeti Dr. KKB Herbal Center de woman de so me ma se de da ne da ye kan Dr. KKB Herbal Center de ye ne ye veins expert eba entini mo adwuma de ha fi utrimi besi unase de eyentini nko na moja di mo afusane tintini ne kura utrimi waso onhwene wano uripadua ba bia entini connect ko entini no so adwuma ko yese efie na waya efie se eho nhyiren o se wa ahoma ne bi ka wo ba bia ahoma ne connect ko bia eho benya fort sa na nipadua na koye nti se entini ne bi ka wo nipadua no ba biara
baby e connect ko bia e ho beka enti se woto asintini wakoma ne ba okinki wona ante kakra na wabre usisi ya wani obisibisi uti fodwa na edwa wo wani so chinwo sebe onasi odududu ase wo tia form so no mpabo akra wora wonte wenum nyina ye ntina moja ntimi ni mafurusane yenhwe obayi asebi na diabetes amani na emo tutu Oforisuo asiche yare na tutu ni na emu kra wasenka doctor etwatwene nso obaade ye asidanka obaade se wo de ba doctor KKB ye ba center no eno wo de kire woni mfimfi wono ma de etoso ne imprensa so ohuriwuri no enti we na becho se ye diabetes and stroke expert about diabetes ni stroke dia ye mfan sign doctor KKB ye ba center se adidi umu akodi sen ye se fa bedan ye ni enya abotre fa tete atempo ye nu branu fa mie bi enti wo so ye stroke mass stroke opani sa de na wo she boxer fita ne nsada no wo wontimi nante nya hwe wo ye home service Oforisuo da bia ye kase se wo fie na wo kwan wa na wontimi maso ye ho a ba bia wo bia ye beba fie na ye di no be ma no enti de bi kwa amono ni ba bi biara wo de hye no wo bia ne nsa beka aduro no se de na ne nsada no wo wontimi nya no hwe e na sabi ni mfimfi so no ye starting bo so me ba akope e na ni mienu so no wo trete ni nsa wo de dem no ye exercise wo ye man home service e wo sirem ye number ni ye 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and a 020 36 46 111 ABM 020 36 46 111 Oforisuo be masedanka obaade ese Kumasi Krodua Madia Santimantam ba bibiara obi tie yen omra Kumasi Swami municipal assembly hono na Swami mekomo wo de obedu abisa se uko ajadu fie wa wonim Swami ye ba bia Swami commercial bank wono enchen wa na se be municipal assembly na mekom no udu abisa se uko ajadu fie wa wo de hye no wokum asa o sebe techiman ebono ne important ba bibiara etwimia nkwanta ti wa we wa komadan wenchi enkuranza sunyane techiman ne important ba bibiara eyetwimia nkwanta techiman twimia nkwanta lago digada fie wa odihye no so was ahafu ne important ba bibiara ahafu Kenya ase gosu emem kasapen nkasem bechem ne ba bibiara wa ahafu important ba bibiara ahafu Kenya ase number 2 ahafu Kenya ase number 2 for junction wa ahafu Kenya ase number 2 for junction wa odihye no won kran no eye Accra Weja Old Barrier Kaswa Kwantempon no so Accra Weja Old Barrier Kaswa Kwantempon no so say ye temanso a onko community 25 be dia ko last stop temanso ye community 25 be dia ko last stop e ma na nya se anidaso asa se de tete atempon na no ma yusuo e di otwa 120 100 years na bitimi nante kwantenten kwafuo mu ba sa bra ni ye ni polio mpane o ni na mu mubungu fomos wona na nante afri Bekina Mali Togo Cote d'Ivoire ene ba Ghana be chichiri nkro mo ba mfa afomo ene na wo ya be wo polio mpane se wona mu be yeden obi e complain kotodwe problem wona nte ha ni ha ya no wabre otu asintri twetwon sisie ne ye chima na echim wakoma ete wona nte kakra bia no woni si chinwo sabe why fibroid operation ana operation bia kane so ne na mu ewudu ejibodudwan se kankan mo ene emadu nko awoso emu nkro ya be papa omo na medofo bisa wo se wo kofoforo no wo continental ne se ye mo wadu ma wawu asumdwem ana se ye mo wadu akosi se ye be pae eno uba Africa so yenim se asumdwa wo ne se wawu afa wo afa wo ba afa wase enso na ye den ne kodu wawo so dia obeko ba bia ye se obi akron da ye bibia ye okay for vitamin C for woi no wa port ti atempon na nanum yuso di wudu ejibodu dwan na se kankan mo afi ko du se awo kan na kwa awo so emudu na nkron ya papa emu nyina de na aba kan so ko bi be kompeni se nani ye ne ya no atwam 80 years 100 years ene mi no mienu be dia dance se nkola totofi wa nation space ko school e de na aba yeni ne ye yen surgery enkola nya cancer liver problem kidney problems eti ya po ya tete atempon ye nuane ye nsuansu ane ye nom ye nuane ane ye die dido ane ye nom ye tete atempon ma be dada se enya papa se kidney se liver na me de she bisa wo se broni na wo kidney problem liver problem no onu ma bibidro oko hospital ya ka cho se wa bibidro no be se o kidney be se o liver una na ko joje mpe afia nyam cha abna kran so use yantie papa ya dance die oluma we na nani eye ne ye nani ba ku surgery e na o de ba ya so Weja Old Barrier dia bibidro kroje ne kan no ene o dia dance se be first day kran na ne ba e friend wo phone so wo manim me consult na ne besu no nim se ni da so ni ho nso ene o di na dance yentie
Oh, okay. Papa sabe na ne ba frame wa fidie so no osu. Ne ba ni su adan ya sabe ne papa ni edum. Omunim se ni daso asan so oba ade asedan ko oba ade se omode ba Dr. KKB ye ba center no. Yetimi dia bibido kroje ha ndi na bia me ka se ani no kanea. Nti wo face day na wo ba no. O wura mu no na ete wo se. Ene a wo ba wo be wura hanum straight no wani no ni hunu no ete wo se. Eye ke fasu no master. But then me ba de na nyama. Face na wo ba hanum na nyama okra. Ento wo okra me ba bi friend. Na ga se no to no see of phone. Oh. Ha ndi na me ba bi friend and me no friend no hospital. Ye na de eye keta me friend me ba. Nti that day na wo ka cha afofo mo so mani yo mo ya. Wo hia obi na nani ye ne ya ne emfa se kankan ya. Day na wo be ka cha. Oh, ma chen ase o gidi pa on da. Omra hi. Baby me call me ba hospital. On da barrier on ma chen on da na so. On ba gido. Wow. Nti ze de utimi hwe phone no. Ofoso be ma wo ye obi asebi na nani mienu edumo ya ye ba akosedwo ye de sekan ka ba ko no ko na ye ni ani da so na ye de adu aka no Thursday no oba na ne ba esu wo phone so me consult on onim say sebe ne papa ni hunu de biem nso oba de nka ye asedan ka oba de say oba review no e na ode adansi di abasa fedi wo hu se nani so atena ono atimi anante abaso he honom enti me de hye ba bi awani na aduma kodu da bia me ka se ani no atese e se ayi glass o glass ana ahwe edwase na wo hyecha enwa de se de tie bie mo da enti woni na ye de se kan ko kansa mouse space de ani edi drop agusuo no ade na wo me ye mfa tete atempon na wo na nko ojo jempi abrakra yusuo kwekwe ni suo ni babadua mu nsuo no mo de tie ni kane na nka wo na beka se no ye no twam 80 years na wo mo de ne ma dadaye ye tete atempon da so te ese e ma na nya wo se ni da so asa ofroso na ma ni ye 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and 020 36 46 111 020 36 46 111 Office of Kumasi Code Masanti Mantamba Biara will be here a Kumasi Swami Municipal Assembly one man Swami Mekomon Misa se oko a jadu fiwa or this year no Tachiman in important Baby Biara a Chimian Quanta Tachima Chimian Quanta Bisa Oko Lago di Gada fiwa and as audition no so ever half an important for Kenya's number 2 ahafu Kenya si number 2 dia ne de hia wo enkran ne potem ba bibia e wager old barrier kaso akwantempon no so wager old barrier tema so your community 25 tema your community yam chie papa iso na diabetes adidi no over 10 years sabe na ne nsa ne na oba na akakakra bia mo stroke akana to ne so ate ene dia bibido kro just training sugar level mana ba normal ma no adi adanse o se afi adasa huna obi adi adanse se de ne wo ye fe wa ye kama yenti ne dance di emra okay. Wow. Oko baby bebre answer. I go start about 10 years to Abro. I do about 10 years Abro. Nti se wo hia obi no obi sa say Dr. Keke ni notice here. Oh, so me kasa madam Joa. Nice one. Sugar no say sugar no so about from kama. Oh be ba sugar nko so da. Since I buy sugar nko so da. Nso ba bia na o chinchin de na etime rise sa. Ena ko na ba ba o ba ha die aye stable sa pepim sa 5 6 7 wow that me do sana say me di say na me do o ha sugar wo yeah me tu pa me wa chire me me die me okay me say
between my professors 6 to 7. Apart from that, 5, 6, 5, 6. Wow. Some baby 10, 13, 10, 9. So why you do no prayer from Ghana? Say, and I say, what was in no who difference? The Peruana Netronian and I say, one vast difference. Oh, so come to say, Mr. That tunes are the Mako to go to Mokumitins as an estimate. This is the son of Woman, Abaka class, as a man, Amazon, and I say, and so I continues to say, first is the whole day. Ha! And this is how sorry, this is yes. Ha! Oh, and that's a coming. Wow, was it coming back? Oh, I'm power. Maybe I do extra 2 months, 3 months. Oh, wow. No, I'm so I'm glad my father more than 6 Sundays ago. Wow. Interesting. Some area do know, or some area results. Yes. Contained still. Now, how is I continue? To me, so every morning. So, once you be a Sabina diabetes, I did over 10 years. And when I'm watching one, it was in Tini and the Yan, I come up on King when I take a can one bread. Sabi and no all the dance say or no one vast difference. The sugar level and 13 and atiaba 5, 6, 5, 6 and cost rubium. And the baby biara would you do work do ye can for Dr. KKB about Santa ye near stroke and diabetes expert. Eba entimo juma dia ye fan san ye feature. Kumasi could have see was Swami Municipal Assembly Honma. Swami Municipal Assembly Honma ajadu fiewa ajadu efiewa. Oko techima eyetwimia nkwanta ahafu ya Kenya si number 2 enkan ye wager old barrier temanso ye community 25 na mani ye 0557 34 60 0557 34 60 80 and 020 36 46 111 020 36 46 111 Ofuso ye kase obi woni tifa edwan bibini nam ni yam ewo won sempane odi nesisi foma na ewo won sempane onante ani fo ye dududu okasa na na ofonfon kane na entesa wadwonso sa wonam nyina ya ohene udwe won sa wani so ye bisibisi wiade won ye be ma ya na ate akofom se be o mesisi maye watenka te kosisie ni chima na echimo so ade na won se ne won nyina po woda so na wonam nyina ye obo opon won na moja nko na eba onase peja ya na won hyehye te se de ye di makwasa se ekro na atuwa enwo onase ye onyinyi no to asinti twetwe wa fa be de wo Dr. KK Biaba Center no fo so de biaro da asema ye kan se so obo ade te ase nduane te ase ne de emfa yare nko wo mu da African mamas die with disease after the last 3 dies. Okay, you need the youngest Dr. KKB. Ono ene ye kofa by man KKB Biaba Center. Na no dene. Said na no say de no sa na ni nduru so ano enam enya secretary for yemfe ya de nkoda no na ibenya good results. Uti adanse amanfo edidia na owunyuru na nkasa ewo na hwe ye eho. Yankonko yanim asisisem na o eno amanfo dodo no a na ka yakwa akwagilu na nyame adom watume nsem zenye munyi muzika kwa brane se debi ye de enhyehye ye no entesa yesi ete wafe ansa eyasemu abirwatia Ofoso be ma me da se wadaroma enka krata na wo mu de ma no na enhyehye ya wo mu ye ni mo no enka ye bepe bie hu papa fi se wo hwe enema ya na nsem wo mu ne wo mu kana ya na enya no nko akrata na odne nsa hye krata biase na krata na nkasakura na accident terms and conditions na ya na wo mu no bia
abrantie no baabi wo mo twere ye manage to mu sai se bia wonya sika no mbete na fe no no so bia opene so ma no ye ntino ye besre obi a mame mo amanfiman rural bank fo abaso ni titire ne Abreport Junction branch ni sto so ane prince mo ne manager ne adofo ne nyina ye da o mase ofo so be ma wo hwe nhihye ya wodo ya na wo mo eye nto da bia wo disie baabi a bekọ akọhye kra ne nkrata no so no wonso wo pe mo disie baabi a bekọ akọhye kra ne nkrata no so no wonso wo pe sika ne ntine terms and conditions ne kra you don't have time so be go through e was entreye bebrebe na ya ne ntia no ane say de be mesan hefa nti ye nua no ma ya na ye call banks ahodo savings and loans or microfinance for say ye kwa akwaje besia no for so be ma eya ye nye ni da ho na ye nkan mu nsi wuntimi nkan a mesraw o mbe ma okwan obetimi di akwa ma obi ana so obetimi di obi akọ na ono so agransi true di ama se be ya be hu sade na okoye no enkofo ha obi nye dai emno ba ne nyina emno for so be ma ye nti ye ho ase se bible se de de ye wo a enya wo de no eya memfa anya wo nua wo hwe besia ba ye boyi a empo no for so be ma twra kronkrom no enya ade se ma ho krampo kwan se ye bo besia ne age ho nsi ho na so ye se nyina ye kristofo se ye bibi a yenye te said ye besa fata Kristo anamotu fo anase bi obi odi Kristo etinye se bia ye niam because ye hia sika anase ye adwuma ye so ye pemfa so nti ofo so be ma na yiminu be ma kwaku kan ye friend sen GN bank aho asem wo hwe said ye bank microfinance asabe bo amanfo ye na ye se yi wo mu atwede ato nchen adada tumikata ye mfa ma wo mu na yare wo semba me gidi se nche papa kwasi ndium ne ma ne nyina omo save o ne nyina no makoma beto omo yofo so ese krampo de omo ye no nyame adom yenya adwumako bi omo so obo ntin so obi wa yi obetimi aba ne ya de wo mo amasan empanyimfo na omo wo banks ankese na wo mo so atimi ahwo mo musika koka sa gen bank em se ye run to ana mo bi ntin ofo so be mo bi anka na koma ntom nim se enche bank ni se de ne nipa da so wa rehemu omo na bia empanyimfo be sa toto ne menti ma me fancy ase na me kanche me nua be man se omo na koma ento ne yem na me gidi se adwuma run no so no save microfinance so say savings and loan na no so wo your friends and south no so no panyin wo tie ne a yasibusuefo we no obese uja no kwan de tokoko ne kosua enye ono nkwa na ebi a aba ne sa nipa dodo na aba to hwe okru bi abemu a ebe ma wo di akwa he mpacho be beta se wonne be ka no kodan na wayi na firi mu na bibia nso awi asomdwe mpacho me da ase okay bedwafo akasa na menkasa emfa omo adwuma no honne efrisa media miminim ne se wakwa jisika wo bank bie na nyankopon ato nsem o se da bi media mempa atwetwe munyim sika mo se mo de yenye agese yeto sa afe menwiase ete say a Bank of Ghana nhye ya wode ma wo mo no mo de ya adwuma so a mentumi nkire nanso so no yen kan kire sa adwuma ku a ye ka wo mo asem se save one microfinance ye wo mo south enti yen kan kire wo mo se omo terms and conditions omgina so omo disika na ma brante no omo ma ye krata ni bi nkai so Sanfum so bi na koye na abrante na hu na modidi no de a nanso so ye kura so ye nse dan trase enya nhwe ha e man hye tantan hye fun we eso nkoso dabi ya disika no ba mo se ye de ye nyin ye bete wafe asem we de himfa na ye koka no kuro beso enya ye ma we mu a bank papa bi to say GM bank ya trawa ma bank we egu hwe microfinance bi nze ye do mo kire na mempese magie die mempese magie brand ndie na di eno nti no omo mayi krata ne bi omo terms and conditions a omo de loan yen kai bi send you for number kan no ne sa ba afidie wi so dia ne hu kwan be fa so eno madi nkomo eye tie enti yen kan kira brand tie so kana command ne yem ye so mo ye twene sa atan ko sebete okay yako computer so gedi mrasisia
ye dia ma wo me saint wo want ma wo emo wo anwa wo betimi dia Nekaye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a ji 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otredi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwanto ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mine be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amu pese mo tu kwan ko ye dwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Moa Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da do yenyimuno. Yenye medru yesuwedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yezedazi dur in the kekedru neza she. Inti suehun na nyimizia na nanu wode she durinsan. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodo nyina na mabefu mfiri na computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyana wo chrome edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no wanchemfa. Oye burukutu ginger cheers. Inti wo so na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger it a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, bermensio. Nomno nyansem, enton ma obi a wonya mfi dumotwe ana oba wa fafro. Saa adwadie nkratoi, FDA hwem agye atum se eye. Onyankopon ma asomdue nka mo nyina. Se ne Awurade asem ka ewo Malakai nwoma
1989 ni yi mu num kosi ensia no ɔse mesuma odifo Elia Mabremo ansa na Awurade da kɛse a ehu no aba ne senti na nyamesomafo Yaw ɔda asomdwe tontomsom ano ɛto nsafre kumaseman asanteman yenhia ɛwɔ out of bondage walk ase ɛda no ɛyɛ memenda October 5th 2024 anopa nonsia yenante every Abrepo Junction akowie ɛwɔ Kumasi Cultural Center afei so every October 3rd ekosi October 8th 2024 shia nyamesomafo Yaw ɛwɔ Kumasi Cultural Center abra oye counseling wakwanti akechire yare abobo waware ache anase ohalbi a wuwom no fa wani che Kumasi Cultural Center Friday ewo 027-712-6308 out of bondage walk ya Kwanaba. That Ghana must not introduce free SHS on the whimsical promise of a desperate politician. Many mistakes have been made by countries in Africa already with free SHS. Akufado, minya udeni, uyebwe. Baumia, minya udeni, uyebwe. Hey, Mami Jemfwa, ne dena ma wani aji Yaw Osei. Minia, sama kaya dia free SHS, ayama meneme ma wahu. Nami uhuni minya mpo. Esan dia nanado danko Akufado, eno Dr. Baumia, ayenti. Sawo kaya bra, mikuna no sheye nyina free muno. Ane, mekai pa. Nani so nyinasa. Sama de me mami ansane nyina beko school. Ekosi se nanado danko Akufado, eno Dr. Baumia, edi free SHS ebaye. Sisi a me mami nsa kofi esi eni kojo eni na kosko akese ni bi minia na wonim de ya no mo eka omo so omo ba omo de nsachaye bebe mo ebi mo so omo ba omo betwam ebi mo so omo ba omo ma ofo ni bi atue school fees ni bi omo pese omo yoma de ni bi mo enti just why na ntua na why nko ni free omo pese omo ya eyeya ye ni bi no esi nche no mo side omo connection man any protocol nsem yi essay free SHS papa ya yemba yikoyo anu ti na wose eboya humodin bia say ye bebo free SHS ho ban na ya no mamba mbesai ade papa na nado ene Dr. Baumia ede abrayen yo anya free SHS for ya na mama ne nkofo se anya possible yi na nso se say die it is possible afiwe ye tu abadi abo free SHS ho ban tu mama Dr. Baumia number 1 on the ballot. Okay, Asem kese papa na yenwa babakwa asemwa ye babeka no anodene no dere nanso bere day ma memo akwaba be microphone ben empom to say pachonya me andomayo oho ye pa pachonya ye fra wo say pachomu de echa Monica free hin na baye pachomu free sunwan ne ba sunwane pachan oye di adwuma pacho mi go school mi we de na me di pa nga kra but ibinti na mama jai pa ni di o how ne say ya wo dia beda Sompa Asem Mpe Nipa se mo pamocho sata me start SS no mi ko re school na ate eya yete class a me huna me minato omo dem be ko hospital omo be checking baby omo se me nyaale bibia ha me ti afa omo dem emsaba yesaba kambuzo afa ye won ma bi wa mani su timi chiri misa metimi atena o sa na ma bete sanje ma school mo kura o ma za tam na ye ko form 2 o ma mbete na afie be 3 months se me fa emeza me ho yale ba na me ye bia em chinchini ko be bia esirem ni na makọ no maba ti hon by force nam de enimia de twere exams ne SS no ewie ti mi wi am sa ba fie no aden still na e wo ma na esa by hamisa e mana echire na ema first anam wo school de na every month bia na eba but mi wi am bet na fie no enam se na me ko work baby je dro ngakran krantino na ento ato aso e masa nti ma hono na me didi power amanfo nchen kakra nti bi o wa e baabi a mekwa ameye adwuma na yale na happen e wo hono wo de chinchini o mse yade yade a acho me de chinchini o mse e trial e form yade ba chan onko da birim ne ba ana se ukowura SS ne ba ye na de be ne ma no ba sa ba cho me nkwa birim na ma me kwura SS ene bai nti enum no na me maame mo kura o mo fafa chire busa but no musa
ɔmo se menye obi ahwe bat obi na ahye da atoye ntoyale a ɔmo atode ama me ifre busuam ana wadamfo ana se bema bi a wo ne kotae ogini sikadie so there we say school mo namfofo mu bi na me saade no suku a wo ye SS no me pa chan wadamfo a wo ben wo pa na acha sini de oben me na se me ni didie bibia me bi kra me school uniform lai ma me hwehwe ana ntu me fa chire ba me a me fa chire ko ba bi ko busa ni yesi uniform adamfo no ana afa sa uniform no wo fa de aye dey ba cha honom no no mo se like e ho na afa odi start ya no odi ma me di nya yale no suku wu ko bia amane wan ko bi soso amane nti mu sa se maami se ko wan ko suku akobinya sa ya de ya na okay edu babia de wa ye hwe won kan kro no hyebre se daachi animu no obiyi no ene duru babia ya asemo ya kone ni togbe ahaba keke azigligbo so nkalu kaguka dahome beni eho ena wofiri sa papa we oba Ghana ha no wadi mfinhia aduasa ne akire eno ti ye ka Ghana mwa odi aboa o manfo Ghana ha enye asem ketu akura togbe ahaba keke fijase akwantempo so besi obomfa hospital junction ho ena wodi ni djuma eno ntine yen ne kotwetwe nkomo simadu so emrasisi ha omna samo bibia boko Ofosho be manyankopa no bia boko na mere na ho kakra togu aso ye hoye togu aso ye boko se fanchi akese manu na jode na sanko no abetra na yeso ebo ni chedom na so fosho dawura ye bo no da na danya na wiki menko a mensam nipa ba se nan eno mo frem so mpeso mo ko intente a enye fi ho se numre efia no pa na be se numre no se nipa ho no adwuma wo ye no ontima nwe nantifu ni wa apedwafo ho enu ntitogu se ode nchakese mo bia o ha wonko ba bia samre me no kasai utu anamon ne de number ntudwa se wo kina se ya nadwi tam bia opeso obekoto obekotogu aba keka ho no obekwa akoto no wonko ba bia ne mum wodi dwuma sonko nti e beto abase ya na edrume bi ho ma de nipa ekono on kan kirewo aha nanso nipa nantinti togwe huye waso che obibia ofosho ni ebedi nkomo yenua ba ya seme so on se ye kase obi ti ono so se bibi ni wiase a enti o de open wo ya oboa ento satoa kadede bi ebetran kan ka obeti ase ampa yenim se wo kwa sorry uju nyankoponi togwe metran kase enti awrade da nemu masaji so asem na de bia yeka because ase na yese bonsam eto ya to no be osimunwie no eho asem na yeka ti de bia asem yeka che obi anya togwe betan wo kase wo se entra o masabe ntokwa nsansa na akototu hwe enwa ba ya semi ofo so onim se first yese obi ba ya wa na efruvi ena atwamu eno ma dane omunyina ba de geta ofo so eno ma dane Pero babia wo no bronsam na wutwa na no kwa no ana atwa ni tokro no wono so bone tokro foforo ene ba ye de tofom ukotia so kwa asema ba ene yesoma obi fa koma no no de ko because o mo ba wi asese o mba wi no mo ku no masai nti wo beta mo asai ene na togwe se fa ho bedom no ba bon ho ban e wo do ewom togwe se wono no nyankopon so ti ase on kasa ntia nyame da ewom se okwa so nyankopon ne bon ho ban eye batogwe kansembi wo se du mrebi kwa nyankopon ko tesoro kwa na obema na mo se wo bua me because nyame on pe bone se nyame anyene ne ba na hwe oba fefefa wote yi ko suku according to the mami chese akoda wo sopen mu no otwo wonimu masa ko twede ya ya no nipa bibini mpa de pa wo fro ne yete wo san enu nti entra wo kwa kotogwa aba keka so ye de number to dwafa ede na papa etimi ye ade wotimi ye se obi ye se wo e wo sunsun mu umfa wani hu
Ofoso makasa asem se na ma ye ko bani ade de wo sunsun ye de ni hu a nke na man ke betutu na 11 ba ye nim nipa sire de bia ti me kanfo amase ye de number ntudwa kotogo haba keke wo so won de nipa nti no ho se obetra wa ma wo de ho bedom na se obi be free ba bia ba te se nke ye nwa bai seven preduas hu ntam na wo de na wo kodom a de na kire se wo be fa ni suku atade ana wo ni bedidi na de bibi beto na dwan na nya no e de ntra eya sa so na nya no voso edumre bia obi te awurade na ase obom paye enso bronsam timi ya konya ni pakro wodwene ho a wanwe a wonte ase da eye nhyehyeye edida pesa meka nyina na se wo bibia wotie me bia no bomodi tu na makotogu aba keka o se ye gold efie bi me se ohia adolemu enso nananom edisika gudie ahyefom ebi hyehye ebi hye koko ase ebi hye sebe efie enso ohia dokrom umfa wani hu da aka se sika bia na edi enso ukotogu aba keka o bibia gold na yehye na wuni mu no se ukoho obeya amane ne amamre obetu gold na mam na no ya me se nipa 9 ena mo frɛ me gold na mse ma tsam ohia dokrom kwakuna togwe ne kan ye no se enene na wotwe no kan se obi o yade bia omra yesi ni pe bufa so me se ofo so nse edumre bia o ka che obi so onko ba bia ya na wasa adwene ne botom because wo kui sebe togo betra na oye sa ne kasa ya yetwe otwe sika wo ne mu na togo se wo de be fa na danfo obi wo ho a wo betra wu a togo se wu e beto adaka wu a ye beto adaka de si wu enu nti wo de atu anamon wo ko togo maba me ba enu bia se ne ntra se papa no wo homobro na no ono atra se hu se no jata mehye enu ma chia bronsam edukuru nipa bronsam se nipa enu nti watu no wasi wo se free bra na obebi edu enu ye mu bronyade na bronyade kese pa no ha wode ba sese kura de wo kwa ma udina de so voso open pa nwa o ma gira de so na hwe ho nipa na oye ono obemu hu ni direct no abeto ahwehwenim no aka cho se nye we wuni no eye o maame eye hwan obi a wo ne ba wo no ese ne ba abibifo obi a wo ne ba ono ese ne ba obi a wo ne ba sabe prejudice ye kan kafra akoya sabe otie sesi ai hwefange ube kombe no na sabe ono anu hu nipa ena eye ne sa chesa kura no o future enuti ne ya na de bia meka se sunsum abaifo mo sre do ma no o me yema se nyese wo nkra empanifo pa o mo hwe no mam ehu sa nipa tsumasi wo dachi ese me shiw sika ne mo mi ade me mma because ese me de suma wo ba akra kitikiti bi no wa shi obi sika odwon wan tese edru mra bi ho no ma eja to ha ono nko o nyina be hye ono nko ade de enhye da busa sa nipa no bi o de ne ho akodom anya kwa obi kwa so obedu oyi ni no magu ni so ape otutu mu ape ni sika wo nyina no da wo na benya no be se gore eja na to nko a wo de na ahye edi entira bu be komu na nye kwa obu okra ne ba ofoso de number ne betudwa ebia na obi tika obi da me se bomode na fotogu haba keke number ye pon wa me se frɛ papa no na wotwa ye simu oye adwuma sa ono ni break obaye adwuma sa kwa kosi wo de fafo frɛ togo mbese mba o papa no enkrofo ekon ho no ofoso mmetra fidie so enwamanum empanimfo ahemfo akese because akonwa na wudi na ye wode ya nanso nipa bi mpe obi yesi obi akọ ahene ye de ne tira na konwa so na wotwe mienu kura ma na obubu ye wo ga se ye kwa obi ade na ekuta ne de ya nanso ye eje obi sika ekuta no de bia obekọ na so ate e de sa ma ahye wote ho unwa so anene ekọ ho nka nkyere wo kwa o meka nkyere wo udi nkoma no odi bi woni bebia ne tiriche etogwe se kwa so ekọbọ mpaye na uwi asase so ansem na yeka bo modern bebo hoban ofosu fatogwe aba keke number no tudwa na de wo troncho me se wona ma wallet mi kura me se togwe aba keke fana yinim ne number ne show wallet mi na unim togo bi bebu sase no ho fa kwa tenten ana bi sa ufrinka na eba tachi ma oba wodi me se ufa afijase kwantempon wuduru wa me se kuro bi ye frɛ wa chan okrom
say cha kromu fi wa na kwa asotwe ufra asotwe akura to aso eye bomfa bomfa no de ntia ma na me kire mu no ekwa no bomfa no ye kuro bi am say eye mensa say nan etu wan hwe ne ye ka bomfa wan hwe a wo be kwa asante achim bomfa nya ho we de ta ya fija se kwan so wo de oduru asore nkwanta wo gi number ni wie oduru anu afre wo fra togo be ma 7 nkola ba be fa do akwakotra se me sra wo ko na togo ya ade ma wa tobo enrase because dia achia no ye mfa da ko penchia entre no eye nkakra tobo wo do nya do ho kodom ni wie a nyabotre wo sese woni wo ana wontimi mahakura na won kan tachi ma ba bia wo se wo de ye number ntudwa frɛ no nane ne nya nhyehyɛ ye ɔno obetu ka ba hɔ nipa baye wote oso a ɔhaw ama wabrabɔ nkɔ yie obi e na kɔto asɔlfie ya body chain eso stand ya de nkɔ obi the hospital ya doctor say aba ho inu be na den tise togba haba keke ya fa number duya 0244 48 47 0244 48 and 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and 0244 50 60 32 when you talk about keke over so dey tie sa number de my WhatsApp okay wose wo baabi de ntia ama me ka se obu wo kro na sebe onyanko beba nanso yare adokro no wo tena kam gwaje se pegya no wose ha ho edume bia wo de wo pese oye de number na to dwa watro wo si togo me pese wo ba me fie because obu wo a spirit e woni fie no wo kro na ye ma wo kwa ma akofro ka obi kura woni krom ya account nso se wo fro ka ne ba kwa konya zetu bewu anu nto wo pese otu kwan wo de togo se baby ho den no wo de wo no usuro no fa phone friend o friend no ankaza betutu ne nan aba ho aba ma nipa kro no ye o sa ne wo ne se twe wo free nipa so wa ye ba ya me de anyesa togo nkum nipa ne mom se wo de ho kodom no ne mo be wo ba ya ne dia ne wo bi se yo maame e yo papa ye wo nua ketwa so obe haw obekun afrasase so ana obe mo ya papa se sa togo se on twema enu nti se wontimi nso a wo se wonsa bankumi utafa fa WhatsApp no WhatsApp channel for WhatsApp no na voice note to fatu as entro entapo wo de ne nya ne se wo de wo be voice me ye frame ni paso masi me papa ye frame sei me mama ye frame sei me free sei me kro we so na sei na ato me to go me peso ye so tia se o kasa ababoa entiment na ho ne nko fantinu tankoto adaka me mfa nkosio na nipa wo kun no ana wo se wo no se bo no aba begina wasrew de wo kun no so no obeba no obetwu so loku wo twinira na wo sere bat wunim satam awuko agya yire no ma wo etimesrew obi antu na monko togo aba keke e wo bomfa afija se kwantempon no so number na ebesa de atodwa last na ayi na de to no kotogo aba keke e future ko nyina oho anadwi papa ne ye adwuma wo ka obetima tu akọ na akọ no fa number 0244 48 47 0244 50 66 20 0244 50 60 32 we togo aba keke ye nwa bai na sem no nyina no e haba keke na mo me wi a aye kwa ho ye beka sechiri okay boko hadu abafie okay yane azegbilgbo so kalu kago ka dahome beni eho na togo haba keke wofire na owonuro enuro nyina so yan haba yo eno na togo haba keke otie orofo ye nwa ba ye ne na etwetwe nkomo no na asem no awreho na eya ede be na yesu afirim eduru baabi ya dabi ya meta aka na fidi so eduru baabi ya damfo nye ka damfo kura ka hu hye dan hia na sukui wo ko bia na okonya na mane na ka wanko kura so mihu yanka eno so ni aduru ma mete se de ohwehwa ya yaresa nyesa ajai timu so wachina bre wo hu ajai chini so de ni sika na nam wo so for northern region na makota na onu nyina aba wawade Pacho Debbie. Yeah, not time bene na eba. Pacho first not every month be a
ending to the month number. But as a name is nan baby did Jedruntino. Send your first nacy banner and banner sign to any cry name bantino. Now send our father a rush as a babasa. A travel to a bontin pain. A pasha. Tis soon baby I'm with you, a month when you says I didn't wash. Pasha. Unamoya offered. I shall a book ram to me, Mitimam Vincent, Ewo Kotokrum. Book ram to me, shed them to me, so I'm a better chimney. Oh, boy, be ho. A patch David. I didn't ya. Only say I didn't to a mountain. Yalende, a man for them, many a man for a free per man for Caban, but say, Yalene, as a Mecotana, me didn't come as wrestler. Go on now, Abba. Oh, Mammy be crying, maybe or mobile money, baby, I'm a one intino. I am a Cotana honum. Nindi didn't come on to maybe menene to our manity and not omudin sua for me say chong. No, or chemetans and afil, or two for Miss Miana for catching them transfer. Sir Coco Band said the work as some didn't shoe a 4 weeks. Said 2 and so, sir, yana dear about him. I try 2 men so dear yana, I rehorn you soon kwana yana, I be seen a book ranama. As a reasona adomi. If you are meeting as you should say, and the intina mammy now or more hammers are got because of your lentino. We are school jam a chibano. So your mope, so your juma mammy by your lentino. Almost our friend of him catch on say, me home famintino, just one farmer machiriba. On yare, zontiapo. About him so Benuma referee at as far as so pain. And Bapa Bua auntie, some Misha Demon Qua, I'm telling Jano. I know Abba Abba Bob say mean P. Metana, Bontini in I income. Oh, one more drooping. A tip for mammy on the buyer, I say, one more drooping. Not Yamin Kun. Man, one more drooping. A time, but I said, me de come on. That too, Swan answered. And one I said, don't say Jiffrey means some elbow from Unyameso. Okay, Nina Yaresa, me brenunti and common na kebiwum kakra. Me breno. Ma me kama to ye mwate. Acho. Se umu ya unim du benya. Enunti ena Nyankopon ma aduro no free won sa to fom no. Sa ya de we bo hu obi e bi ye de bia ye onu a na we ni patitru daache. Asem omra samo. Ofoso we no wa hwe ansa na obe hu ba bia ho ye pa na osika nyina so asa. So ansa na obe hu se ba bia ha no ye no. Sa na bronsam ye na ade o. Ofoso ye te we ye bra mpanifo ye soma wo se koto ade bra. Ukoba ni yi atade agua no your friend fly enne wo atade agua na wo yam obi kura na ofoso na usuru enne first so na ntisa ofoso first pa me say wo ya kura na asoma wa na yi fly yi atade agua obi kura fra otimi chaw ntade be sister bi wa brocho ni kunu omam nya atale mo say me de matale beja mo de na me ba meto foforo de abrawo osuro Sano ma we ade bia yare we eyentoma ye toma ye di guni pani mu ase eba wo ofoso eyenim guase ya de bia bebia nipa wo so na eba yenwa ba hwe ensem abusa no tam ne ko nka owobi ka ahunte ofoso bise duma bi na nampa ne atwa ba bia hia pa na beko na behwe oba pa na bema katechepe oda ho na odi ni ti bofom saa na no twa wuro o soli sepe no hwa was ofoso wa hwe obeka ma no eyanim guase ya de bia ansa na obenya ba bia afa no na usika nyina so asa enani pa aba sika ya beje wo no enso enko enso onim se wontimi but ha nshranka wade ya bia betima bobodin but aye kwa sa etwere ne ade ne de miankasa me se betim de me se semebo ya oba bia Nyankopon da romanti wa bai e be man number na de ya ne se ofosu me se wo be ko ba bia ho ye genuine no na woni sika
problem no wɔbɛto sika no nyinaa to agu baabi a wɔyɛ genu paa no yɛbɛbusa no biribi because saa nipa no nso sɛ wɔbɛtɔ airtime wotumi mfa wo nsa pan nkɔ yɛbɛsrɛ yɛne nipa bi akasa ne ahwɛ na before ne after no yɛbɛhu ne kora wom that's so Obuo Heba and Medical Research Center yenko adoa to adumanu yade bia yemfa nkodan wobo na ontu ase emfa ema na oyekoto foforo oba nsuo mu no senkyere ne nko a na woye wode Heba bitters abadwa so nam san yade sisi yade etu ase saa na preke se pada no so no edi ahim ewodwa so hunu binom na untini mu a emu asisi no entumi entete no emie bia no yade bia yemfa nkodai Obuo Heba wafom kwanya no afre wa homa we so 0257472506 0257472506 Obuo Heba and Medical Research Center wodofo akokọ bombrekuo bon enuti na yehwem na wayidi ope ewo abatuo wem na krata damanimu de nenkenkan so no na mekenkan de amawo se wohwem no wayidi ope de a na Mahamadu Bawumia ono na osuko kwa manyuko no tu franka ade ama won no onse nipa wo de ebanti no yento aba emfa ema no na de omo aye no a omu enwie no omra mama meto aso 7 December ura boss no mu a odikan pe no odikai aka no osunu nie Bawumia nie na wato ede amano burukutu ya bema so ya burukutu aponto ne ba dintuo no anyina da ubetumi ede burukutu akọ ayiyo no nyina eye burukutu na mekamfo na media mawo orofo burukutu no akakaduro ne wom no ntino ahoden ewum papa oba pemfo ntumi no onimfie du nwotwemfo asem koso Food and Drug Authority waje burukutu atum si betumi aton ne anom ewo Ghana memha 0244620294 0244620294 burukutu ne man no Lawson Beverages wo frɛw na Lawson se menkan cho se ensanwanwaso bi odi abadwa so no Durema Peters amanfo twitwa papa enya asem keto Durema Peters no orofo se wukodi di no utwa bi ebe mu atimi atibia di amanyoma konkan pa ede amount or the Lawson eba Mr. abadwa so san no the local Mr. so abadwa so edi etu yade ase orofo yenko ne kope bi toy 0242133577 yenko ne kope bi bia de eno ane club orofo club bi no amanfo pewu eba Ghana ha no enye asem ketwa nanim wase da bia da ponto ne abadi ntro nyina no eye club bi orofo bia eno ane club uni fie du ngotwamfo asem koso oba pemfo club bi no so emfa wasem enkoso abrewatia Ofoso be ma yenka nkyere yenua ba yi se yemane kafra na onhye ne ho so den achia emu ye esna bebo nyina de enti baabi ayade no ede na pempema kwa akodru bia no nyankopon wo botaye papa de mane enti no wabafie behwe na yabo na ya na ye me Ofoso be onim se ye kasa ya me sore kwa ni mo no bi nso aba ye ho bepemu ane de nso aba efom yade ya oh ya me kwotena ne ho a me ne to no so wai wada ni mo ho nyame beye ne ho beto no so be menti e brand continue ka kire ne so anka na komanto yinim so be sabetena efidie so no wadi adanse enti no mame fancy okay the nation anka ya yalesa for ne da so tiase wonwi ahode ne tumi da so won ho den haban so atwa ye ho ahia sebe etumle bi na ade bi ha na wonnim ba bi a ne pumasi bire wo a ene ya na ayo se be ka wo so baba be pie Sompa Asem Mpe Nipa de obi anim se ye de eyo tententu bomu a ayalesa beba nti yeda nyame asese wode se anim nyam no ahye na ya ka chenso wonka na komanto ne yam afese se ye nyina emetna na yade ne nka ne ho biem no hunu se bi obai nyame nam yeso agye no ebe fine okay Sompa Asem Mpe Nipa nyame ngu yanim aseda ewa ayaresam da na ye kasa me hu se me phone no ani so dayano a ya na me true challenge ababa we kam mfa ne ma afidie so le du baba ya na me true challenge aduro buaduro empaye bua mpaye enu ti no ya na challenge no be wi obi se o mo fa ne mra sesi ya no bo nsa yaresa ye nyame dia ti ma me kwa koma to ye mate na se yi na nimpa ma ne to TV ne so a ne ho ofese enya asem ketwa 05519313 fa be 5 minutes course be if you say brena bitim da 05519313 05489313 na yenko emfa be 2 course be na yenfa entu apo every say
ye enu tententu no ye de ye bebo ye ntaba mu ama yaresa aye nyame badea 0551 0548 na 31 na ye ko enhoma no so bani se ya na enhoma no enzu no to ana bani sa ya na edin papa hello baby afrefre udin. Yes sir, good evening. My Joe papa. I'm actually okay, yentio. Yeah, I'm shamani eduma palm but more my ganing na. In fact, your sister no one radona musuna one na ono so no hunton. Ana ya sebiti sa o je o ba tama say na o bibisi haptono the whole basis in the horse manager, who you now for me, and I started having to say, okay, was a man no drop paying. Nelson, me say be a board run the actual form. Yambe by Yarisaba. Hello, good evening, Professor. My Joseph Katachi Yanko and remember and a bit to me. No, Kayentio. That's all. I'm more in your band, my Lemonasaya Lenny. They will kind of what say ale one who be now or say ale one that be no Caribbean crown will give you the more baby Mame for friends ya me nwa ba no osu ahwa me twento aso e ya asem o hello osu mame kwa koma to yem esu we mu ame hello baby afrefre udin me nwa ba no osu me me asare me kasa ti akutumo yentio hello me ti opa Ekobani say ya ntina me di kan say na me true challenge ama wona sabia kusabia nyado nyankopon ado omo siesi tete haban nyankopon ado ma won nyankopon ani wotumi bompa ye tu yade ase se ka ye frefre no ma fra fam se me metumi asababa wa yade sa challenge ni ntina me di ababa wa be fidie so na ni su ababa wa ni su wode ma no awre ho na ne ho fasu ye papa hello baby afrefre udin Mr. Governor Pichman, I get na walk no. Carry the number be man so far on that. Ye twa gina so ye twa wo number no e bedi komo akire abirwati ya hwe number ne number bi anu ayira no ya hwe wi carry the number no man. Ye be fro sisi ya 02 ya fa wo number ade free ye nti ye be fro hello baby afrefre udin Asante nkase Professor Bofo. Asante yenti o. Yeni aba no nkana kuma ntune yam. Onya na pa mo nche nko akobela ne de mesi bo binya ya le takwa. Nkana kuma mo onto mbe pane ni ombe pane ni yami no ba tono. Okay, was my book kasa. Nanso ayare senya mai. Eti say yam passes na damfo ne yonko pa na de yade ma no a ma me papa sa akoda ni kosku amunyo mu kasa kire ntu omfo na mfosem. Hello baby afre my Joso baby afre udin me free ntonso ye raho pa TV ni ye raho na me search na memo na ni aba no onya ayarsa na Abi obi so de ne de be ku manim pa ono so de ya kututu ya de ku no so na me raho ya manemra mate okay hello baby afrefre udin o pese de ma dure ma Josu eburu katachie we ni abe mani mi sakati akutumo yenti o ne tasha o pa ni program na re na kaka American de ni aba no kana kuma ntuni ya be kama hello last caller mini aba na se na beka katra yeti o kana kuma ntuni na me wo faba ya ready na nyatum unless I are we kokora iti number no mo fa yambo atira
na ye medicine no ba bi onya dra ne ba de no koye no na so mo ya kan wa okay sa challenge we ntina am de be fidire so no medical ka cho say drub wodru empaye bo empaye enam dodo so nsen kwan ti ehwe ha ne ehwe ha na ageta bunsa yaresa ayo no dia aha ne de ofre no ya be so ebre no awie me kakra eno ti so the person do Asem Mpe da Sompa Asem Mpe Nipa ye number no egu TV no so wan hwe ebre no anti no ye de ya ma me kwa kuma to ye mate wotie se de metiefo no e ka no a omo nyina de mpaabo ta machi so benya yaresa no asamba be dia dance wate eno ti se opese wo de Asem Mpe da Sompa Asem Mpe Nipa ye ba adwuma anopa no nwotwe ekosi sabri ye wo ha ye be so de akọ and your man production line on the good TV no so no 0243 585878 0243 585878 and 055 2095593 055 2095593 and also a production line no and